Ia, mo le atu whamaloma, whaftai, whatalo whatu le tātou au so masani, tātou porokalama le nei aso, ta ua le morning devotion, tātou tonu na ua morning nisi vai ngol tātou, tātou nuu, ia wala le whanga whelo tō no pia iai, le whatalo whele swafa manu malo Yesu Keriso, le li whaola, pulu vanga le wala tangata ma le atua le nei tai au Manuia pole ne foi wuri e te mātou i California tu tonu ia pole ayo lang pito lo tu sawatu ai nei fasalunga ia pole nei tau tu ala siu fonga le tai for radio Samoa pe yo na tatu iai le tau tuaina o sio tatu atu no fatalo fatu lai le nei tai au le ala fai mai o tatu tamama tutua matina matutua ia le ngata foi leo lau fai ngalunga tofi le tua mo to fatua se o tu lava le lo tatou whanau ia le ngata foi leo tamama tina ia o nisi foi o lo ngā lulu le nei yaso ia o te taritonu o lo mawale malosi mawale le manuia mai le tua ia e mawhai o na tatou o lo sai ma tatou te atu tu lango whamai ma meo lo tutupu le nei lalo langi ia o tātou ia i wā te taritonu, o le aso lawa na whai e le tua, le aso le lei, ia o me tutupu rei fuanga. Le tātou te whaafitai e le tua, mawale nei lao lau me whai una tātou, whaasoa i le upo le tua, a o mawale nei awa noa, tātou te ngārulua e mo le tua, malona whina ngalo, a o le nei tae au, o le au tatalo, o le amataina i leo le tātou vāenga le nei, so le tātou mta upu le tae au le nei, experience in new shifting, of God in your life. Tātou tauma whai ina ia tātou wonga tusa i le shifting e le tua o lo wola. Wa tonu nei soi fuanga e i le taimi ma me tutupu soi fuanga. Aore asol nei. Whata waina le porokalama. Be strong and to peel up ia tātou malolosi ma i hati nae. Le ale wingo le whamtalanga. Tātou tutu whatasi to e taimi o le nei lalolangi. Au tātou iai, ma wala wawa noa, ma wala soi fua laure lei. Ia au tātou iai tono nei lalo langi le tu mau. Io valo mātou ta mā. Mātou te vi ia lau fio le nei fiafi. Mātou maualo vi inga. Mātou maualo nei taimi e mātou whapei foai. Oi mātou lavoni au nei le au ngā. E mātou te vivi iatu ia te oe ta mā. Ma matou fai pe senga i lo suafa. Ma matou fa peifo. Wa na o oe le atua. O le matou malua papa. Na o oe le atua e mawhai o na malia i o matou manao. I mele lei. Matou tatalo i ate oe le ali ie. Tatala ina o lau fina ngalo. Le upu ma le mana. Tu mau le fatau vaa i la wauna. Ai e fa pena na fai le mea te fina ngalo ai. Wai nisi o le a wha longo i lunga le neu penga ta whai langi. Mātou te leo tala noa ni tapua inga mani lotu. Ai e wha matala loto la wafio. E ta tau na mātou si la fia la wafio. Ma le shifting o lo mātou o langa wauna le tua. Mātou ta talo i la wafio. Wha manuia le si ufonga le tae au full radio Samoa. O lo wha pena o na tautua ina. Le atu nu o Samoa le nei tala whatai o California. Fa manuia lau au na lo nga lue le nei tae au, sunga la wao ia tula epa, ile ai ti ingo le nei poloka lama. Alu la upu ma le mana le tua nganga pa ia, mo moli i fe au i fe ngangalo, ma loto i le nei tae au. Aia nā tia le tangata le ie, aia maua lunga so lava vi inga, a fai e umale nei la unga le ie. Tu mau pele vi inga ia te oe, tu mau le fatau va ai lau mea fai ngaluenga. Ai fa pe nauna vi ia pe oe fa vavau o le matou tatalo le ia nganga pa ia fa matala loto i fina ngalo ono Yesu lo matou ali i malo matou faola matou ole ma matou valawai amen ma amen. Thank you Lord.
Ia le atua nei tai au, o nei e wauli, whai ona maua mai le tātou polo kalama. O le tātou polo kalama, po le tātou polo kalama nei asa, po le ngō whai ngoi nai. Be strong and to build up. Ia tātou wha malolosi, ia tātou tūtū mau, malolosi, e le ngata I lea, tātou wati ae. Wai le sea ngā tātou tūtū mau ai, ai le se tātou ngā luenga e whai lona winga, build up, and be strong. Lono inga tātou te whangaina le, whaupunga lea, ina ia tātou wati ae whātasi. Lono inga e tatauna maua e tātou le malosianga, tātou te ngā lulu e ai. Tai au nei, o le tātou mta upul tai au nei, experience a new shifting of God in your life, or in your life. Tātou wōwhatasi, I le whaangaina le tua o lo wola po le shifting e le tua o tātou wola au auna I le tua. Ua tātou iei rawai taimi ua lo fia tātou I mai ia po tūlanga whaamaioti pe ona tātou iai. Ma e le to e tau whaamatala ina le matautia ma le onga o mea wa tutupu I le soifuanga. Ai tau le whaamatala fo ia te oele matautia o le tua a wa lewa na tātou ngā lulue, wa loa na tātou lolotu, wa loa fōia na tātou whaitaulanga I le tua, I le ngata I le awa o mai o tātou tua a, ia mani isi u whapena ona tātou tia mai I atu I mutia sā. Ia o te taritonu ua te leo ni isi ua tapenga mai a tua a, ia na ngā sanga sua le tai au, I le tala le leia le tua, ai le whangaloina foi missionary sa lato udua ia mai le tala le lei sa moa le ua tātou iai nei I le tae au le matangi u whengai mareata tae au le tala le lei ua whapena o nei I se whamtalanga po se whaupunga ua ao sa moa ma o le talitonunga lava ia pe iona tātou iai ia ewe mo I vai now my missionary ia o te talitonu wa leva na ave le tua le poto ma le mawhauwhau fo ia tātou tamā na pena ona iai tutono o Samoa. Ia wale atina aina o Samoa ma le malolosi. Ina ia tātou maua se o langa e fia ia le ngata wherese o langa e matau I le tua. Le tai ala nei o te whamalosi a te oe le tai ala nei. Experience a new shifting of God in our life. Tale tonu le vai taimi le nei wa tātou iai. E reo sa taimi e toe tātou ta alo ai le atua malona whina ngalo. Hallelujah. I know this is a time for us to stay focused, be strong and to peel up. E reo sa taimi fo I e tātou te whaasingo li mai point finger to who. O ai lawal tangata whapeolo whaia le meleanga ma. No. Taimi nei tātou take God's word seriously. Lono winga ia tātou avele upo le tua ia whaanga ina I leo langa le lei. Ma ia tātou whaia ina ia moni ma tātou taritonu. O le tua le tātou au na ia le tua e whai vāvenga. Ma o le tua fo ina te whaia ia mea siri leo langa ma le soe fuanga. A tonu e ese tusi ua amata ia I lau mamta upu tāla nei. Luka lom tāpu e lima whai pumo mua ngata sumatas. O lo tā ua whale tusi a mātai, o lo tā ua tusi a Ioane. Ai, iaina I o tonga o la au tamo whai e whai. Ina ia whai ngofiona e maua mai le tū langa o le nei tae au, ma le mea e whina ngalo ai le tua I lo wolanga.
experience a new shifting of God in our life. Fōringa mai o le winga o le whaupunga, ia tātou mātau lia, na ia tātou I loa. E iai mea lofa le atua, e iai le sosia o le atua, pe a o na sife le atua le tangata malona soifua. O tātou ola mai e Samoa, a e ola I fua o e se tūlou na vaaile ia, na vaaila ula oe a, na vaai au tūpulanga ia te oe mo tangata tau ngā lulu e mai, pena tau wa onga e. Pa peo le tama leo se tama lava I leanga. Hallelujah. A ina ua tei, ma ua whate I o lātou mauli, ma lātou whape mai. Sole, o ke le iloa kūra kama le se whaiwhi au. O te le iloa a veama se au nā le tua, na te launga ina le upo le tua. O le mele tau mamori atu le tātou mata upu le tai aole nei. Ia e mai tau lia le taimi e sifi ai o e le tua. O isi taimi o tātou, malanga mai Samoa, na va ia tangata mai ia wale kengia la molonga urue, sa veu ua mai ke mikuasa mai Samoa, se tūlau. Sa sa foi nei, e va ilo tangata o levanga nei ia te oefa mai, wale kamala ki ngā ngaru whadoloa, suru lava le ie. O le mele tau mamori atu. Ia e malama le shifting e le tu o lo langa. Tele o fai atu la ia te o se tu langa o le tino. A le lau so soni ia te oe. I le ngalue mai o le tu o le soifua ma le olo o le tangata. O le fasidi, le ale umi kalunga e loko. How many years you been in a church or in a service? Le ale umi taluna e serving a le tua. O le tali. Ke le kausanga. Tele tausanga o tato lo lotu. A pela no tala noa ia te oe le tai ala nei. Le la ofiso soani ia te oe. Experiencing o le new shifting a le tu e leo langa. Ioe. O te whailoa. Ma ufa malam lama. Experience a new shifting of God in your life. O se whaamanuianga nā le tua moe. Mea leo a swinga o leo langa po le shifting. E le whaingo fie. It's not easy. E le whaingo fie aisea. Nā fwoi na tātou wola me a tātou la matanga, we still on routine. E ke ala mai ara ka e au, breakfast, e alu whailea whi au, aso uma e routine a me uma. Amene. E ila le kaimi o la routine, e te ala fwoi la tae au, a sui. Amene. E ke ala fwoi la tae au, o le mea na whaiela breakfast, wa wha nalonga wha tauni me whaile breakfast tae au. O le ala le mele la whai. Ingulo ngal koko Samoa, ma le whalawa. A iele mea e wha moe inga ke breakfast e le tae au, po se whalai pia kaki. Ioe. O risi tae au, wa lua kai au, koe fo ia ili metuai. Same routine. A le vor kai au, breakfast, wa uman sau ne po se bacon, ta tonu foi. Ia ai fo se bacon lau breakfast nei tae au, a mene, ai fo se bacon na, sa e tau samia nei tae au lau. Ale melo te mana tu introduction o tātou mata upu. Ia e malama lama le lei. I le kaimia sifia i le kuolo wolanga. You got to understand when time comes that God wants to shift your life. Hallelujah. From A to B. Ia sifia le kuolo wolanga. Ia e malama lama le kaimia sifia. O isi la kaimia mga ole tua sifia le wolanga. Ale whalewlave. E ke leo malama il poloka lama le tua. Sometimes in life, God wants to change you from the plan A, from the A level to the B level. But you don't understand. I say, e le se fe au ilo loto po lo mafau. A ole manao le tua, ina ia tātou wola le lei, ma ia malama ilo na fina ngalo fa maile. Pe al mo timote mo a lua pe mo fa pe lua tolu ma fa mai. O le fina ngalo leo le tua, ina ia whaola ina tangata umalawa, ma ia lato I loa le lele upumoni. This is God's desire to all mankind, to know the word of God, and to know the knowledge of his truth. E manao le tua, e te malama I le upu le tua, ina ia whaola ina tangata uma. So this is God's desire to all mankind, to be saved, and to know the knowledge of his truth. But ta upu ta hele nei, experience the new shifting of God in your life. Experience the new shifting of God
in your life le la ta mel tatou pese nei to vai ia maka lo vanga mua le tatou mtaupu vanga mua new shifting of God ia la tatou pese ia falo lo mai wa au a te fia vivi i fo nei tai au ia le ia na fa yelo vi inga i le tu nei tai au Ia le tua. O le a matar tato mtau pu te alo nei. Experience new shifting of God in your life. Ia tato mai taulia, mai e silafia,
e manao le tua sifi lo langa mai le mawalalo se ia e o le lavo e manao ia ile tua a fai o nai fa manatu ti apolo ia te o le langa mawalalo fa manatu ti apolo lona lumanai a fai o nai fa manatu tangata ia te oe lo langa to ilalo fa manatu tangata le na o lo so i fuo lo watua a fai o nai fa manatu tangata ia te oe ele o es tangata le lei fa manatu tangata le na maliula o Yesu mo a fai o nai te to ilalo ono fa amtalanga ma me lafo tangata ia te oe fa manatu la tangata le na o lo so i fuo lo wari fa manatu ia te ia o le tua na te le tu lafo ai on tangata a fai o nai fa manatu anae e vatu tangata upu e fai ia te oe e whaato i lalo ai lo langa au na i le tua wha manatu la tangata le roma valu fai po tolu sumaltas le a esa tato upu i le nei mea a fai wa au i ova mai tato o ai se whasanga tau mai what we should say on this thing if God is with us who can stand against us hallelujah fai mai le tusile na fa masino lo mtau pe falo no foi po iva Barako a fa tato te tau le taua a wana ngalo ia te oe ele se vi ingo ta ue mawale mena fa manatu iai ele se tato vi inga mawale menei paule me tato te faia ia sifti lo langa i se o langa maua i se vi ingo le tua. Waloana tato lolotu. Waloana e usu le tae ao, au auli maafiafi. Ya o ngā mea, a o ngā rewhaife au, a o te manao ma ofiso soni a te oele tae au le nei. E experience e oele new shifting a le tua i lo walanga. Tau mawhai e mauti noa, le o langa suia e le tua o lo walanga. A faina, fai tangata i ate oi se tu lo i lo valea i a onga. A faina tu o tangata i lalo i o lato vae, o na le vai maua lalo i lo a inga. A fai vai fatau vaal tangata i ate oi, o na e pangu lau ngangu. A fai e vava to i lalo le vai oi a tangata i ate oi, o na e te olo mativa. Le tango lima i le tamau a inga i tupe ma lava. Ma me tausi al soifua. Whaafetai i le tua. E sili atu le ola. Whaola ino le tangata. Ma le ola, ma ta'o le tangata i le tua i lo me maua. Dai au le nei, tai au e whamanuia i le tua i lo walanga. Ma o se tai au foi o le a shifta i le tua lo walanga tuai i le olanga fau e fina ngalo ai i le tua. Wa leva na tatou ngalu lua i le tua malona fina ngalo. Wa leva foi na e soifua mai le nei lalo langi. A le fesili mo oe maa le tai au le nei. Are you experiencing a new shifting of God in your life? We malama i le suia e le atua o lo langa a nga i le me fina ngalo i le atua. E le fai oe, e le fai se isi lawa tangata, ai a yairo loto i le tua ma fai i le tua o na sifi oe. Po lafo i lau mana o i whale leilo so i fua ma talia Yesu e fai mali i ma whaola. A le tatala lau loto i le tua. E fai ngata o na e experiencing le shifta le tua i lau langa. Sa moa ma le whaafonga le tae ole nei. Whae e au tato ulu i lunga. Ia tato manatu ma ia tato vava ai to toa i le tua. Le wanga lue mai le tua i lona mana mo na tangata. Le wa sila le tua ma wa sila fia le tua. Tela nisi o mai mausa i fua. O na rako viti se fulu iwa. Ala mistoria le tua le soifuanga ma le tangata. So se taimi, so se minute, so se sekonde. O inaya o ma ia le tua le tangata au auna. O le fasili. Ai se awa tutupu ai nei mea. Ai se awa tutupu ai whawhitauri. O le tali.
na o le tua e sila fia. O le fesili, ai se au mama i e tangata lolotu. Ai se au mama i e whaife au le kovitu suriva. O le tali, na o le tua e sila fia. O le tatou o langa suia, ma le tatou o langa usustai. See, sometimes in life, you fail because of your decision. O isi taimi le soifuanga, o le sase o lau firfiringa. O isi taimi le soifuanga e o ai whawhita auli, ma e le vaai e swinga o le tua i lau langa. O lou le iloa whai lau firfiringa tatau. Whai mai o sua, a o au nei malo ua inga. A o au nei malo ua inga. Ma tau te au nei lau atua. A whai ko ke firifiri, o le tua na ye o tau tamale, na tua le vai tafe. I think it's time for us to make a change. Sifi mai lau o langa irisi tua le vai tafe. Sa e polonga hai. Sa feoti ai niso tele o tangata Israelu. Feoti ele tele o tangata no ese mai ai kupito. Io la tau tino to tono le vau lea. Fai mai o sua ina ua tu irisi tu vai. O Yoritana. Choose you today. Who will you serve? A tono se tai hao firfiringa. A tono se tai hao e to e fua tai ai lau soi fua au auna. E mana o le tua, e te sila fia le taimi, e sifi ai o le tua, a ngā ilisi level, e mana o ye le tua. Wa leva na tato lo lotu sa i tulau. Wa leva na tato fai tau tu spa ia. A le fesili ya te oe ma o le tai aule nei. Do you experience a new shifting of God in our life, in your life, in your family? And what about your children? What about your church? Hallelujah. E alu a inga. Wa e malamalama le sifia le kua le wain. O isi nā taimi e o ai tātou ngalulua le fina ngalo le tua. Hallelujah. E tātou te vava ai te iau tātou sulamuri. Ta lia nei Yesu e whai mali ma whaola o lisi masinga ua makanga kifa. Aisea, you don't experience a new shifting of God. Malisi mea, ia e tu mau i le mea wa whaasa o loto i le tua i ate oe. Tai ala nei, tai ao whamanianga le tua. Experience a new shifting of God. Ia e mauti noa ma e malamalama. E iai mea te tele ma na ole tua e whai moe. Iai mea te tele ma na ole tua e whai moe. Whai mai tala tuspa ia. Ina ua sa vali atu le whaola. I le au vai o Karileia. Sa ia va ai si mona Peteru mona na uso ante rea. Whai mele tala. Ina ua luatu Yesu, ona whaatulo Yesu ia Peteru. Tutu atu le vaa. Tutu atu le vaa i le loloto. Ona tau lafo le lo pena. I le loloto. Tau te mongo mai ia. O le mea lo te mana o e whailoa i ate oe. Wa mana o Yesu e sifi o langa o Peteru. Mai le mea lau wa masani ai your own routine. Your same routine. Mana o la le tua ia Peteru. E sifi mai longa o langa whaangota i le sami o Kalilaia. Se ia sifi mai e whaangota mo tangata o le malo. Te le o mauti noa le tai ala nei ia te oe po la sau whaalongolongo. A o le tua malana whaamarianga i lo soifua. E le limitia le atua i leo langa le tangata. He's unlimited. A le whaalawe lave e te vai e pe e limiti le atua i lo soifua. O le te tala ina o lo tangata i le atua. O le whaavano ina o e le atua. So you will experience the new shifting of God in your life. Tela tangata o tuspa ia. Wa manao le atua sui. A le whaalawe lave. E leo mau manatu le si finga e le atua o la to soifua. A tala tonu le tai ala nei. A umana tatou tala noa le tala ia Peteru. E te halu ma se whaalu manga le lei mai le atua. O fe au le tai ala nei. O Manuia o le malo o le atua. New shifting of God in our life.
A Taunuu na te whapeifo o au lava ilo skanga ka kau oloa. Na whapenana manatu na ia kitiona. Hallelujah. Ina wa angaleanga ia mitiana ia Israelu. Ma wala tau furitua ile tua ile lei o le tua. Na manatu a Israelu o le lata watua. Po ala tau mele angai fai. E tuu wavano ma ile tua ioe. Ele ole manatu na tatou te manatu ai Samoa ele tai ala nei. Tatou te manatu, we take advantage of God's love. We take his love for credit. Ua tatou whapei fo o le atua ai o le lofa tunoa. Ai whameta la tuspa ia. O le atua e tele vavelo na to, tele ngese, e tele vavelo na lofa. Ai sau alo na to sa. Vai o te ua maua e le to sa o le tua tele i salamo. Vai o te ua e take advantage le lofa o le tua. Ai o le vala awa le oti ya te oe le tai ala nei, po le nei o uli po le nei fiafi. Ala fasili ya te oe. Did you experience a new shifting of God in our life? Samoa ma le tunu. Samoa lo ua tunu pele. Ala maya. O le taimi e shift ai o tatou o langa i le tua. Wa mana o le tua a mai oe le na whaalatanga. A tonu fo e nai to tonu o le whaalatanga. A ua lewa na i whaalatanga le sau meo whai o le whaalatanga. This is the right time, and this is the right moment, and this is your day. That you experience a new shifting of God in our life. E la se new shifting o le tua ono ni tapu inga. E la se new shifting o le tua ono le mete tali tonu ai. A le new shifting o le tua i le mea whina ngalo ia i le tua. E le ringo ni lotu o le nino i tapu inga a le mea moni i le tua. Whai mere e ione tolu lono whai upas fumale ono. I o tau, malama lama leile alofa o le tua, na ia awina mai ilo na ano. Ina ia le whano se tasi, e whātua tua ia te ia. A ia maua le ola e whawawau. Le shifting a le tua e le soifuanga o le tangata. Po le alo ele lea se e tūlau. Po le alwhai maro tangata o e tangata e kau le ua i la songa fua, e o elisia songa fua. Po le alwa ai o tangata ia te whaia tūlanga. Ale tai ala nei a avelo soifua i le tua, you will experience a new shifting of God in your life. Ele nei nongi lotu mani tapua inga manisi taktuin. Ale me fina ngalo ia i le tua, ia malama lo soifua, i le ola whawhawina mai le tua. I le tai ala nei, ta mama tina uso matua whawhine, au na le tua lo tala whauto i lungo neu penga te whailangi. Whamlu yanga le tua le nei tai ala. Ia tātou malama. I le shifting a le tua i o tātou o langa. Whai mai a kitiona. I nau saula tala ia kitiona. Wa mi o le anga le nu o Israel. Ona avele e le tua. Ia mitiana. Ina ia lato nofu polonga i tau sanga fitu. I don't know how many years. I don't know how many times. I don't know how many times of life that you've been turn your back to the Lord. Ke lei lo po le ale umi nga furi lo kua i le atua. Te lei lo foi po le ale umi na e na whapolonga i oe e re ti apolo ma le angasala. Au te lei lo foi po le ale umi na whai ai oe ma au na i le polonga. Na polonga i oe i le lalo langi mana me whai. I don't know how many years. Au te tau ia te oe le tai aula nei. Au e whalongolongo le upo le tua, whanga aile u leo e whafonga aile upo le tua. Tali tonu le tai aula nei o le tai aula whanuianga e loa inga. Awana e manatu ifo e le oska ngaka poko. Awana e manatu ifo e le oska ngata lotu. Awana e manatu ifo e le oska ngata e le leini awa onga. Awana e manatu ifo e le oska ngata e tau o loo matele ni o tupe. Awana e manatu ifo whapea o oska ngata e le ilosta ngata. Fai matala tuspa ia, ina u fai mose, fai ia, wala au le tua mose, e alu o ia i kupito, mai mose, le tua, o te lei loa tau tala. O te lei loa tau tala. Fai mai le tua mose, ka ofi le meranga. Ta ofi nei le meranga. Hallelujah. E mana o le tua sifi mose, i le rio mo le tua. Hallelujah. Mai le tua mose, ka ofi. O inga fai ala nguku.
Alu, o te tu upu ila utu. Haleluia, wa umana utapenga inga. Ia lo uso. O Arona o ia na fai mafafonga. Feta lai o le tua ia farao. Yes tangata wa umana tapenga e le tua. E fai mafonga feta lai o le tua. Ilona nuu. Ma tangata e fina ngalo ia le tua. Alu le o Mose. La ungal tamalo Arona. Haleluia, aisea. Mana o le tua. E sifi Mose le mea. E fina ngalo ia le tua. Au e mata le tae ola nei. Te leo tala no atu ni tu langa o ni tapu inga se tu lau lava lo pa ia mo lo mamano. Au te tala no atu le me fina ngalo ile tua ia ta ai. Au e mata le tae ola nei e fa manuia ile tua ile walanga. Tae ola nei te experience ile le new shifting ile tua me experience ai fa linga ile ngata ile fa manuianga mar so sio le tua ile walanga. Fai mai le tua ia kitiona. Nā neke la filafia i ngāma, sasa la ia mea, awele e tui runga, o oia le toa marasi. You are the mighty warrior. You are the man of valor. O oia le toa marasi. Le maua le whamasino na matau koe ono fai po suma le lua, nā tala noa i le tua, fai mea wa saule angenu o le tua manofo lalo i sa ofira, i le tapa neto, fai mea la sasa i le tamalo i ngarseito. Ia. Fai mea tala tuspa ia, ua whaatunga i le tua. Ke loe, o le ale umina e lafi mai le tua. How many years you been hiding from God? Hallelujah. Le ale umi, taluna e lafi lalo le mea na te ngalui ai. How many years you been hiding under that tree? Le ale umi taluna e lotu, le ale umi taluna e lafi lalo. It is time for us to rise up. Because God want to shift you to a new level of life. Mana ole tua ina ia i loa, mai e mauti noa, o loo soifua ia. Fai mai le tua kitiona, tūrunga. Hallelujah. Fai mai kitiona i le tua. Le tua. O iau. A tono na te fasili ifo i lo wolanga. A tono na te fasili ia lau tangata i le tae aula nei. Oi. Hallelujah. A tonu te whape ifo. Ngā se monga apa au ngau a se tūlau. Ngā se ka mai kiki. Ngā o se teinei titi. A lilo i au manatu. God wants to shift you. Mana o le tua sifi oe. I le mea whina ngalo iai le tua. Kitiona. O oi o le tua marosi. O ia te oi ova. Wha mai kitiona. Wha whewhenga kupule nā mea ia tea. We vai mamor tangata ua sifi e le tua leo langa. A e le malamalama. Hallelujah. O isi teimi e te ofo. E te ofo i teimi e te ngalue e le ngalue ngā le tua. Ese ke me ke la kuinga pese ngai pese mo mua e le fa winga lo leo a ke wo li sasa o e pese aku wa mau le vi ingo le aku fe ka ngisi ka nga lo leo e le ona o oe ai o le fa unga le tua i lo so fua fa me la tua ya kitiona. You are a great warrior. You are a mighty God of Lord. You are a mighty warrior. Fa me kala tama lo kitiona i le tua a fai wa tupule nei mea ia tea. A fai o le toa malosi. Ai se wa tupu ele mea le ia Israel. Why all these things happen? A tono se fasili le nā i le tātou vai tau le taimina nei. A tono se fasili le nā mo e maa o le tai aula nei. Ai se awa whioti e tangata o na matou ainga i le COVID se fulu iwa. Why my family member? Hallelujah. Ai se o le tali. O le atua lava na iau mai. O le atua fo ina te avesea. Fai mai opu. Na o saul manava o lau tina o te le lava. Hallelujah. O te toe alu fo i e le lava. Fa manur sua fo Yesu. Hallelujah. Mele anga ma me fai ngata
it's experiencing a langal nei. Just keep praising His holy name. Le lalo langina nei. You hardly see any good things happen. But don't experience, don't awa e te tau whai e te whapea o mele lea kupu kai au. Tau mawhai o lea lofa mai lea tua. Lea lofa mai lea tua. Te lei lota e au e sila fia lea tua me umo. Le leile langi a te ua tupu ose mea. Ala tai ala nei ia tatou mai tau lia le tai me sifi e lea tua lo walanga. Whai mai lea tua mose o ina whai ala ngutu. O te tu upu ila ngutu. Wa umana uta penga inga a rona lo uso. E whai mafonga whetalai o le tua ia wharao. Hallelujah, te loe wa umana ta penga o e le tua. A le whaalave lave e leo malama te le o e wala au o le tua le te lo taimi. That's why I say experience the new shifting of God in your life. Hallelujah. Whai mai kiti ona ina ua avele nu o Israelu ia miti ana te loe. E taimi whaatanga ia le tua oe ona ave sa i tas oe le ti Apollo ma o ina mai oe le fili. Ai sea, e oe le nu o le tua. Nā ngale anga lo le nu o le tua i le tua. Fuli o lato tua i le tua. Le mana tua le whea ngainga le tua. Whai me lo le tua, ia wale rei. La ua veo ko ia miti ana. Le kou fili a lea o le atu ua i oto i lalo. In 7 years. Ave i oko inga. Se i kou wawa ai, ma se i au ina mai oto i mea miti ana whai a te oto. Ina i oto i loa ai, e kou kia mga o mia se whaola. Te lei o tangata le vai taimile nei. Se i longa tupu se mea i lo uolanga. Ko e whapeifo, oh my God. Se i longa te wawa ai atu, se i tūlou, ua tauta whea, soi fua po le ola o tangata o lau ainga. Tua e sauma e kangi le kua. Wha mole mole, wha maa ngano mai o mato se se. Wha penao nei wha malolo. A o lea tala noa mai le tua, ma sue mai le tua. O whea o ta atia i lo fina ngano. O whea o ta atia i lo roto i le tua. Ina ua sifi oe le tua. Hallelujah. Sifi le kualka maa lo ki tiona le malamalama. Lala sifi le tua, o oe o le tua malosi. Ua ia iova ia te oe, ku irunga. A whai meta la ki tiona, whanongolongo lei, resi le mea, ua tele na whaina i tangata. Ua koe pala aia oe iau manatu. Hallelujah. Ua toe pala aia oe iau manatu. Lala wingo o whamtalanga. Whalongola o kala ki tiona na whai. Le tua. Lala nge mea wakupu yakia. A whai wa o mai nei mea. Ona o tūlanga le te sirafia. A wawa aile lei le tua. O au e siria o nga whakau waa o na mako tribe. Hallelujah. O au e siria o na whatau waa o na matau a ingai manase. Ke lo ere ki Apollo mana me whai ate oi. E kupu lo se me lo na ti Apollo o la wha ngā oe le tua. E lo la fo ia tangata lia le ngā tu loto ia te oe ma whai ia te oe wa wha ngā oe le tua. O mai lo tangata na wha manatu ia te oe au me le anga na whai. Wha manatu ia te oe le stale so lo soifua. Hallelujah. I want to sifi oe le tua. God don't look at your status. God don't look at your circumstances. God will look at you as a servant, as a warrior of God. A ona whaia le tua se mele lei molo wainga. E whaia le tua, whamino le tua ia kiti ona i le tua. Le tua. O au a se ka ngaka, e pito i sili ona lai titi ona mato ainga i manase. That's our tribe. Hallelujah. A tonu fo te whapeifo, o le mato ainga i Samoa, i le ala numa le ala whanga, e sidia ona to i lalo. E le tama a inga, e le tau o loa, i whina ngalo le malo, au te tau ia te oela tai ala nei. A whaia le anga ma ia o ele malo, a whaia le anga ma ia o e lau a inga, a whaia le anga ma ia o e tangata to te whewai, a whaia le anga ma ia o e ni whaaraputonga, a e whaafetai i le tua, o le anga ma ia o e whina ngalo le tua. God will seize you. He is Jehovah Roy,
Jehovah can seize your problem. O Jehovah roi. O ia na te sila fia. Oi le mea na te iai. He is Jehovah Shammah. He is here. He is present. Ta mama tina te ala nei. Tau tino ki tiona. Whai ma o ia ka ngaka sidi o ngalai kiki. O ia stangata e pito le titi le lato. Trai po manase. Au te whai loa ia te ala nei. When God shift you, He will shift you. O le mea whina ngalo ia ila tua. E sifia ila tua oe. Au ele tau sifia ila tua whapea. Ngai le iso ngoma kai. E kaule sifia ila kua ngai le leisa ungangu. E kaule sifia ila kua whapea le inga ua onga. A o le mea whina ngalo ia ila tua. Ia iai lau loto. Ile lavo e manao ia ila tua. Ta ala nei ta mama tina. A tono inisi o tau atu la fai o tau ainga. A tono inisi o tau atu la fai o tau ainga. A tono hati male lau oe o tau ainga. Ona o lau mau ia ke riso Yesu. Ta ala ia wha manuia ile tua ia te oe. E leo malama le lalo langi le mea whina ngalo ia ile tua. A tono wa upuranga ina oe lau ainga. Upuranga ina oe au tangata. Ona o lau mau ia ke riso ta ala nei ia te oe. Aware ngalo ia te longa lua mai le tua i le shifting o ele fina ngalo le tua. Fai mai tala tuspa ia. Mai le tua kitiona. O oe tua malos. Forget about your tribe. Awa ke popole i lo ue tua inga tangata. Awa ke popole le stala singate iai. A te popole i le vala au le tua i lo wolanga. Wa mai lo wolanga le tai ala nei. Te leo ta la unga atu se tai ala nei, ona ni tapua inga pena o tala noa, o te la unga atu ia te ala tai ala nei, ona o le malo le atua, e mana o mea ni tangata i le malo le atua. That's why God said, experience the new shifting of God in your life. Lale mena i ilo soifua. A tono na te whapeifo, le leila unga luenga, le leia o tupe, te lea o tupe, ta maa a inga lo tangata, e le ngata i lea, le leila o whanau, ingula o kofe le tai ao, whaila o breakfast le tai ao, bacon, o whalawa o pankeke, le ua uli, o le oka tuna, o le kalo, ia le ngata leo, o siu pipi, mo le whasipovi, o le afiafi, o mea tele. Hallelujah, awane ngalo ia te oe le whataoto. Na manatu a le tama, lo renga whailonga wharasaiko, ua le lei me uma. Hallelujah. Na manatu tama lo le wharasaito, o le ua le lei me uma. He thinks everything is fine. I say, fai mai lona loto, let mai o fa pei foi lo wanganga e. A ia mai file mu. Hallelujah. La le wingol ne fantalanga. Ngofoloa awangi fai sa unga luenga. Forget about God. Forget about the presence of God. Forget about God and His goodness. Ya la ko ere vara ura ko la we ka mau ainga. A kongo nga te whalongo mai, o nga te manatu i fo te tamaa inga, vai e ka le sia fiku i tua le whalinga. Nā whai e le tua, i risi e ka le sia nga ki whai mai we miliongea, mai e tamaa inga o ke kawa ki oe, e ke makiwa masasai. A whai o nga te whalongo mai te aole nei, ke whape i fo, wa lava le o te sao e le langi. I'm telling you, my friend, shifting of God is coming. A whai o nā te whapei fo lo wolanga ma tono lo wainga. Wa lewa nga uloku. Ke lo whalongo longo i fua, pe yese mea mai le tua, o lela ako suia lo wainga se high level. I'm telling you, the shifting of God is coming to your family. The shifting of God is coming to your people. Samoa, le sifia le tua wa matana luatu. Le sifia le tua wa matana tono lo wainga. E te loa whapewhea, wa matana si le economy, a matana si lunga le masasau o mai o whamai, a matana si lunga le tau o mea, a matana si lunga le soifuanga, a matana alu lunga le tau o whale tau tena rofo ai, but God is ready to shift you. Hallelujah. Mai ki tiona, tua, o au aska mai kiki. But may let go forget about your tribe. Forget about what you think. Ke ro eri si mafuanga, mafuainga, nga whainga kanga e lola sifia le tua e lo wolanga. Na nache no fua e mako e pia e mafaufaunga. You still wrestle against your own mind.
Hallelujah. O ngai ke pia mo mafaufaunga o te le mawhaia. O te le mawhaia. Ai whaatanga le nganga o le tua sa inga lue i ate oe. And you will do it. And he will shift you. Tai ala nei. Ki ti ona. E leo oe se koa. E leo oe se toa lepa ma. Leo oe se toa palai. O oe o le toa manu o le tala lelei. O oe o le toa manu o le tala lelei. Ta maa matina. A whai wa wheta lai le tua ia ki ti ona. He will do the same things to you. E whai ngoa whai oe le tua oe le toa. Aisea. Tātou te tangata ta ua le toa o le tua. O tangata I loa vivi. O tangata I loa tapuai le tua. O tangata lato te sila fia. Le maoae ma le matautia o le tua. Hallelujah. Whai metara tuspa ia. O ai ea wifo le maunga o le tua. Who can go to the mountain of God? O ai ea watu le maunga o le tua. Na o e lima mama. Hallelujah ma. Se tulou. O e na e lima mama. Ma loto mama. Te loe sila le tua ia te oe. A mama o tatou loto. Te malama lama ina. Le shiftia le tua I lo walanga. Ya mai lo ta mai le nei tai au. Wa mai lo tina le nei tai au. Wa mai lo uso. Wa mai lo tua fafine. Wa mai oe le tai au le nei. La se tūlanga wa yelo wolanga. La se tūlanga wa yelo ngase. A whai o nae e whapolonga oe ngase o le tino o le tai au le nei sau sa taimi. O tala noa ma o ta talo o ia te oe. Hallelujah. Ina ia tatou tofu sia le whaamalolonga le tua, ma o le tua e le pepelo. E le pepelo le tua I lana polomisi. Whai meta la tuspa ia o le tatalo I le whaatua e malolo e le mai. Lale mai ngai whaapolonga o le nei tai au. A whai o ngai whai fware mai le ia ke o pēr. O ke le ma whaia, le isira e mai o whaapena o na a whaina I le tele o tangata. Le sile o mai o whainga tai o na sifi o e le tua o na te tautulo mawhauwhau. E te mana o e te malolo a le whalawelave o lau mawhauwhau le pi ima o e o ke le lopo ke malolo. E te ole le tua se tupe a le whalawelave e te pai e te whainga ruenga. E te mana o le tua e whaise mea ma loa inga a le whalawelave e te le loa tautala I loa inga I le mea whina ngalo I le tua. Te mana e whaasao se mea I to tono lau e kalesia a le whalewelawe na o lau tatalo a le aisa utala noa te tala noa I lau e kalesia. We mana e whaasao se mea lau a inga na o lau tatalo mana pongi a wa umana mai le tua. Speak to your children. Tau yaile upo le tua e mana o yaile tua. That's how God shifts his people. Hallelujah. Straight to the point. Awa avera ngasu e whatamilo milo ai. Hallelujah. A whai whai rata hara nei. I esta ngata wa lewa na polonga I lo loto. This is time for us. Sifira le tua. Talk straight. Na e malama lama lola ilva la awa le tua I lo walanga. Ask man. Tātou tama. The meaning of man. Stand straight. Look straight. And talk straight. Wa tele tama le vai taimil nei. E mana e whaise mea. A le whalewelawe. E le sa o le tautala. Hallelujah. We are just wasting of the air. But if you man, I'm talking about man. Man, talk straight, look straight, and walk straight. Wakelo man, a man mai. Ai savali se man. A tautala le tautala se man. A tala no foi, e leo se tala no se tama. Ala taiala nei. Fa Manuia le tua, I le sifi le tua lo wolanga. Fa meta la tuspa ia. Wa umana fai la tua ia mose fai a kitiona. Amen. Tai nei o tai au fa Manuianga. Ala tala o te mana o te tala ina ele men nei o tala ia Peteru. Fai mai Peteru. Yesu ia Peteru. Lafo la upenga. Talu waila ono le tusi lea. Yohanes fumari a lua tasi fai po fitu. Hallelujah. Tele tusi sa fetawina. Tele fo le tusi fi fetau. Ya al falevlav. A ona ngalue mai le tua. Forget about your notes. Forget about what you writing down. Pa tato vava ai le ngalue ma le sifi le tua le wolanga. Ma tala tuspa ia wal watu Peteru. Laka ku ya Yesu le va Peteru ma anterea.
Fa matala tus pa ia. Ona o lea au mai le tusi o Ioana suluiva a luatas. Fa upe fitu. Na o tango tu fatasima o uvaivaina. Ila sifia le tua. Ona ese ia moli mau lau sinopi. Ia vangana a Ioana ele o ia se sinopi. Ai ese ia tangata tusia. Ai o te mana o e whailoa ma o whaamalamlama ia te oe. A ona sifia le tua lo wolanga. Ele ai se isi o lo wainga tapungia. Ele ai se isi o lo wainga taofia. A ona sifia le tua lo wolanga. Ele ai se isi o se mataita u o lo wainga taofia. Ele ma fai se fai fe au po se toia ina po se perestene ona taofia sifia le tua lo wolanga. Na o alfa na o yese. Hallelujah. Na manatu yese o Eliapo, o Yoapo, o Apinatapa po samba tangata e Taunuu ave matupu le firfiringo tupu. Ai. Fa metala tuspa ia na luatu Samuelu to titia masa alfa ngifwa ale atua ilungo tangata sese e le fina ngalo ia le atua. A fa metala tuspa ia o fayatu yese to ia lo watari ile tua lo alo fa ingu mangu. O lo tausi manu. O tele lo po ferme na mau mai o ele tua. O tele lo po le ale po fea o le tu vai le nana vala au ile tua i lo soifua. O tele lo foi po le ale condition o lo langa au vala au le tua ia te oe. Pena vala au le tua ia te oe mai. Pena vala au le tua ia te oe fai pele la lo langi. A o te fai lo ma u fa malama ia te oe. A mu ia le tangata vala au le tua e malama. Taunuu mai ia tavita. Fai mai la tua. Oh, ia le tua ia Samuelu. He's the right man. Pauna tangata after to my heart. Tu samalo loto. O te leilo ia te oilo loto te ala nei. Aia tu salo loto marfina ngalo le tua. Fai ngofie ona e malama i le vala au le tua i lo wolanga. A mai o ele nei taia. A tono ne fa pei fo lo wolanga. Fa pei fo le nei taia. O ke le loa por me o sifia le kuola wolanga. O te le loa por me sifia le tua. Au te le loa foi pe ma fai le tua sifia. Hallelujah. Vanga mua o mata upu ta el nei. Po se fasili. O te le loa po o le me o sifia o le tua. Ala nga ia kitiona. E le loa e kitiona. O sifia le kuola ngolanga al fana velave. Ele makala ia kitiona le me fina ngalo yele tua. Fa matala lo ele tua ile vai ile melea. Fa mai eke a mai alo nu mai limo mitiana. Te lo e a ona sifi o ele tua. Nei masa tangata po se enemy e tau fia oe. Ilo malosi. Wa fa yatu le tua ia te kitiona o oe le tua malosi. A tonu anate tu tonu lo fale. Lungo le awala. To tonu le fale fainga luenga. To tonu ni mea to e kale si e fai. A fai ona fawa nolo taimi e te whalongo longo mai ele tai ala nei. Ua o te talo i le tua le tai ala nei. O ai e whalongo longo le ploka lamba. O te talo ina ia wha manuia lau lato e le tua. Ma ia sa veu e le tua le mea e fina ngalo ai le tua e lau vala au le tua molo o langa. Tai ala nei fai mei u fatu le tua ki tiona o le tua malos. Le aso manatu. Fea mea e lafi ai. A lau fina ngalo le tua o le tua malos. La kua le kua ko malos. Ioi. Fa pena fo te malo ia Yeremia. Fa matala manatu Yeremia. Na manatu Yeremia le vala wina ia le tua. A fa matala tuspa ia. Fa mai le tua ia Yeremia. I've been calling you. I appoint you as a prophet. Wa uvala wina o le profeta. Wa uvala wina o manava lo tina. Na uvala wina o le yafua oe. Ito tonu o le manava lo tina. I've been calling you. I'm about to shift you. But the problem is you don't understand the God's shifting in your life. Wa e malama la sifia le kua. Wa e malama mena tuata ma ia le tua ia Isaia. Fa matala tuspa ia. Ova male fia se fulu tau sanga. Fa se fulu lima se fulu tau sanga. O au na te malo Isaia lalo o Usia le tupu. And the Bible declare. Tau sanga uma ia na au na ai. Il te malo o Isaia le profeta le tua. Il lalo o Usia. This prophet of God, he forgot. He don't understand his calling.
Na manatu te malo Isaia o le seki langa wala au. Ile fina ngalo le tua ia te ia. Na manatu ia Isaia o le solo le leime uma. Amene aina o le. Masalo Isaia e ono. Fai pe valu na tala no tuspa ia. Fai mai na wo o le taimi na wa saule angelu o le tua. Hallelujah. Wa seil malala ola mai le afi. Wa tu le ngutu o Isaia. A fai mai o le aso lava na otia I tausanga lava na. The same here Usia or Uzziah pass. The same here that the prophet of God see the presence of God in the church. Lala umi kanunga le koe vaia le mamanu o le tua I lau lotu. Lala le umi we le koe vaia le mamanu o le tua I lau olanga. Lala umi we le koe vaia le mamanu o le tua I to tonu o lau ainga. Lala umi, how long? Because God have an experience to shift you, but you don't understand. Lala umi na tatou no lotu, lala umi na tatou nganu lue, lala umi na tatou yai tono al whalatanga, a le whala me lave, e te le malamalama I lo walawina. Mai la tua, whamaia, ina tuspa ia, ina waulu whale. Le taime na ulu whale ai Isaia le manumalu. Whamai na ia wa ai. Le nofo ali o le momeo pito ofu o le tua. The throne whamai I piona pito ofu. E ia wa ai le mamalu o le tua to tono o le whansa, po tono o le manumalu. You see the drain of his clothes. Fio the temple. Whamai ua whatumuina to tono o le manumalu. Isaiah. Wa lewa na mana o le tua sifir tamaloa a le whalawe lave o le pogi sai no le walawina. Tele yo tatou a wuna le tua, God been calling you, but the problem is we still playing in God's calling. Tele niso tatou a walawina le tua a le whalawe lave e tele malamalama I le walawina le tua I lo soifua. Mai tala tuspa ia. Wa tumu le malu le mamalu le tua le asu. The drain of his robe fill the temple. I say, ole mea fio ai mamalu ole tua, ele sei sinata tau fia. Nobody can stop when the presence of God is present. Te loa oina yen mamalu ole tua se mea, e te fio te tautala, wa ai sea, wa ele manga ngana sea, whatever, ai ele mamalu ole tua. Fa matala tuspa ia. Va ai te tamalo ele mamalu ole tua. Ona lele mai ole angelu wa sei mo I ofi ave esel malalola. Wa tu ule ngutu o te malo. Fai mai Isaia. A we o nei o tangata ngutu leanga. E mau fatasi ma tangata leanga. Na le winga o famtalanga. Hallelujah. O le winga o famtalanga le a we o nei le profeta le tua. Na fa wina le tua. E prophesied inga le maliu o Yesu. Prophesying al whanau mai o Yesu. A lewa o lalo o tangata o le o te whewhe ai ma o punau I lalo a wangalo ia te au o na o tautala wha perfeta. Hallelujah. Wa nimo ia te au mangalo ia te au o lo walawina prophesy. Perfeta. Ina ia tau le message le tua I le lalolangi matangata ina ia la toi loa e sifte le tua le tangata I le mea whingalo ia le tua. Tai ala nei. Tai ao le fia. Tai ao le manu malo le tua. Tai ao toe tua I le tua I lau o langa. E le ngangia so whamanga kunga. E o seaso manu malo. E le seaso whamana tunga. Na o seaso te tai ao so toe tu. O aso uma. O aso toe tu ma ye tatou. Mai whainga tā o le o langa. Mai le pongi sā. Mai le elea sa tatou iai. Mai le ele ma le palapala. A whaia whala ina lau o langa. I le aso le nei. O le aso le nei. E sifi ai le tua oe. I le ona nofo alii. Wa manatu iai le tua. E leo se fina ngalo tangata. E leo se profeta. E leo se apostolo. E leo se whaia evangelia. Po se whai au. Po se whaia onga. A le mea fina ngalo iai le tua. Ta mama tina. I le tae au le nei. E mana o le tua. E sifi oe. E mana o le tua sifi oe. Ai sea, na e ofo na manato ti Apollo. Pa mai Yesu ya Peteru. Se ua mangaku asa kangi e lulu oe por psycho. Hallelujah. Satan want to shift you.
Hallelujah. Wa mana o ti Apollo e sifi oe. Ale mele mana o yele tua sifi oe le rio mo le tua. Le asa u langona le tai ala nei. Hallelujah. O te mana e fai lo ia te oe e sifi mai o le kua le menga ke iai i le mea fina ngalo iai le tua. God wants you to shift you. Mai le palapala. Le mai le mea na e polonga ai ma e lo fia i whaingata. E mana o sifi o e i le nofo ali o le tua sa ia langona o e le mamanu o le tua. Mai le tua Isaia. Wa leva kelenga e perfecta. Leva kelenga e mau lalo i alfa lave e ke kalangoa mangutu matangata o le nuu le nganga o ngutu le ana o le upu. E lefa peo ngi kangaka nguku le anga. Ale falave lave o le tau ia le tua. Wa leva kelenga e perfecta ale falave lave. You are not talk like a prophet. You are not teach like a prophet. Awa e tala noa tu tusa lau tala noa matangata e le falaida matangata e le o malama i le fina ngalo fasino o le tua. Tai au e sifi ai o le tua i le mea fina ngalo i le tua. Fa me tala tuspa ia. O luatu Yesu i le vaa Peteru. Lungo kalilaia. Fatu Yesu tu le vaa le loloto e lafo le upenga le me loloto. Hallelujah. Te lo ele na ta ingo le tua ia Peteru. Yesu sei sifi Peteru. Sei fa va ai e tangata. Ile matautia o le tua i le fanga ino le tangata. E ila na taleni. E ila na routine masani. E iai mea na te whaia ua masani ilo na olanga. Mole mawina se matou whaife au manumalo. Nisi foi o tau ia na oi. Ile nupa ia. Whai mai e le whale aingal nai tai na talata ele sami o ka ele vai o karila ia. O nai ele ia e ta ua o le ia Peter's fish. Ai ele manunga te o kangai ia na. Ai o le ia whai mai la tau mori mau. O le ia tua pei o le talapia. Hallelujah. Whai mai la tala tuspa ia. E luaku Yesu ia Peteru. Walu le po o whangoka. Whalonga tala Peteru ngale maua le Ioana su lua tasi. Whai upe fitu. Ala te whaita wina tuna le Luka. Whai mai, o whai atu Yesu ia Peteru. Peteru, kuku waku le vaai le loloko. Lafo le loloko upenga, se maua ia. Mana tua le lei. Mo le maua Ioane, lua tasi whai upe fitu. E luaku Yesu le kaimilinga, mana tua le teimile na whangota i Peteru. Wa le se ia. Ai pei o le teimi mua le walonga whangoka i Peteru le se ia. Whai mai, a tonu o le ti ngā o le loto Peteru. Ona wasila fia e Peteru, o ia o le tangata e experiencing le vailea. He know exactly what time ale afu le kua inga kaimia lafo le upenga. E waku la pekelu malanga routine masan. Ele waku, la sanga mai ora sifi ale atua. He came over there, thinks he's going to get a lot of fish. But soon later, he see Jesus walking. La se umi kalunga e kai le sami, ile vai. E koe watu tangata to fa tonu e to ave le va ile mersa yai, ai le se mena mo mai yai, ile termine e yai le po ato. Fa me Yesu Peter, let down the net. Peter said, Jesus, we've been toiled the whole night. Whatever makufangoka. Whatever lisi upu te longo sisi fam talanga Peteru. I am the man in this water. O ora kangaka o lisi o ora sifio fangoka I vaida. And who are you telling me to put down the net? Take the net back. O yo e te sawaima e fa pe mai ko avere I le upema. Ma tu le va ale loloto. Fa mai Peteru. Whatever kele. Manisi mea e kele I lora o vaile o okay lo. A tonu te fa pe I fo lo loto tai al nei. Le tua. Whatever o lo e. Whatever how lo fa kaula kuspaia. Ba ke nese kaul faringa. I didn't know how to memorize
the book of the Bible. Let me tell you something. Memorize the book of the Bible doesn't mean you know God. Amen. It doesn't mean ole taulo tonga ke nese kau wharinga. Ele whape we e loa ile tua. No. O lo whai kaunga whorkus pa iakoa. Ele whape we e loa le tua. O lo loa le tua. And accept the Lord as your Savior. And wait for God shifting in your life. Whamatala tus pa ia. Whamaya ia Peteru. Yesu. Well, Lord, we've been toiled the whole night. We toiled the whole night. We want to get a fish. Say whakangota molo ainga. Ala whakalawelawe. Ele I yaini ala taimina. Ele yaini a tailoe. Po le ale mea na pupu ai lo loto. Po le ale mea na whakalongo ifo e te poto ma e ata mai ai. O le poto e le lalo langi na ia Paulo. O le valea le anumo le atua. Ma ngaku alta ma lola nga kalengi, ma longa I lor kai mea mai ia, ma le kai mea lafo e lau penga, ma le tai mea tele ia. E sili atu lona I loi le atua. Don't think you know more than God. Don't think you know more than your father. Don't think you know more than your mother. Kusa pe pangu le ngangor ko inga. Pe pangu le ngangor lo matua. Le pangu wala nganga e malama ai. Ma e loa ia onga. Le pangu wala na e loa ai ngangu. Le pangu wala na wa e official le malo. Le pangu wala nga wa e faya onga ai. Le pangu wala nga wa e tamau ai ngai. Ma e tūle lei lo wa inga. Le pangu le na. Ele ngata wa ele lei. Whailo toa lua, ma lau whanau, onga le pangu le toa ina ma le loma tua. Whawhetai le tua le sifia le tua i o mātua. Whawhetai le tua le usita ia o le whina ngalo le tua. Wa ana whaia le usita ia. Ke le lopo wheo e iai ne waita. Whamaitala tuspa ia. Whamaia. Peteru, Yesu, ua loa. Nā le umi karunga e whangoka. Nā le umi karunga e whaiara ngā mea. E fa matatau I fina ngalo le tua. Nala umi kalunga e mangakua e te poto. How many years you think you are that? You the man. A whakukaka, you the man. Oh yes, I'm the man. Wa fea the man, wa fea ia ni man wa whaina. Fea ni man wa whaina I o lātou lama mawhauwhau. It's time to experience the shifting of God in your life. Whawhea. Whai maitala tuspa ia. O na saule o Yesu, o whai atu ia Peteru. Lafo le upenga, e te mawai e tele. Whaalongo lawe. Whai mai, na whai atu lo Peteru ia Yesu, o le whala wala mea. Le mawale ione lua tasi, whai upe fitu. Whai mai, na o ona le teimi, ai iei lau tusi le lau whai tau e whapalangi. Ina iei lore wingo lau tala le la whai atu. Fai upe fitu. Then Jesus said unto them, Children, have y'all had any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and he shall find. They cast the net, therefore, and now they were not able to draw it for a multitude of fishes. Therefore, that disciple who Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, it was the Lord, and when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fishes coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. The whole night when they toil for the whole night. And before Jesus told Peter to let the net to the right side of the boat. Kei loe. E mana ole tu e ave sa o le lima tau matau o loa tua o loo iai le ame o tonu o le tua. Vai tala tu spaia.
O le whai atu leo o Yesu. E waku Yesu. O le mea a Peteru na whai le tusilea. When they told her the whole night, you know what he did? Oso I lalo marevaa, I said too low, I kere ngoa. Hallelujah. Whai mai na ve eso na ofu, I punga I lalo le sami, I think he's mad already. Lale umi taluna e ye whapenda, I can waku roe rese a wii e maua. E whai a roi tūlanga. E ngiso kako nganga e o ngā, e kere ngoa se tū lau. E ngiso kako nganga ere ngaka ere ke lau vavale. Mafaali lo le mafau I can ngalo yate oe. It's time of shifting is in your place. E so tatou wa manatu foa ai o le fau mumu amale o ngase tu lo male nekere mea o le tali na fa fitauri lo wolanga. A ngalo yate oe. O le mana o le tua sifi oe. Ar fala velave tele malama le vala au le tua. Wa leva ngai fa ngoka. You've been doing this for how many years? Whatever, you keep doing this how many times? You keep doing this routine, daily life. But the problem is, there is no God, hallelujah, in your program. There is no God in your plan. Whaimela te uspaya, nganga luaku a Peteru, whangokar po ako, wale seia, he stripped his clothes and jumped down. Hallelujah. Wa fia te ngata wa pule le ola nei vai tau. Hallelujah. Nana le tali mai ia I le mea te manao iai, suicide. Nana e le tali mai ia le mea te manao iai, whai le mea e le whina iai le tua. Fia riso tātou, wa o mai I le tua, whamalo e le tua, toi whai le lalolangi. Fia riso tātou, na e sau e tangi mai le tua, sei whamalo lolo mai, wa hio lo e le tua I lo kanesa. Wa hio e le tua I o mai, au e koe whai kua, wa koe strip, e koe oso le sami. Fia giso kakau o whaian name. Wata la tuspa ia. E rua ku kongu a Yesu. When Jesus got there, whai mai Peteru, Jesus, we've been toiled the whole night. Wa leva kelenga mako, wa leva kelenga mako po longa de apir po a koe de seia. Ke malama le leile me ia. Ke malama le leile ke me o ngai ia. And I know the spot. And I know exactly what time the feast will come. Afa matala na tua a Yesu. Tongi le upenga I le tumata, the right side. If you put Jesus in the right side, if you put yourself in the right side, and God will shift you. God will shift you. A tu ua tua I le mea moni lo wolanga. He will shift you. And He will heal you. And He will help you. Hallelujah. E whaia le tua se me moe. Matus paia. Ua oso la loka maa loa. A ve ese ona ofu. Ai kere ngoa I kongo I tono sami. E loa fa pefea. The beloved son told Peter, put on your clothes. The master is here. Jesus is here. Whaila wafu. Whaila wafu. O lei I. Le tangata si fia oe. Hallelujah. Le I tangata na te maua ai. Le mea o na te whina. Le te mwhia mana mea. O I malia e lau manao. I se awia tele e I whapena o na whawhanga I le tua lau ngā lala whareanganga. A whai o na te ngā lala whareanganga le tai alu nei. Today is your day. Today is your moment. And if you pressure heaven, heaven will come down. A e tu le ia le langi, ma e tu I le langi. E pa u mai le langi I lalo ia te o e lala wingo le whamtalanga. Heaven's realm will come down. E sau I lalo le langi ia te oe mauna manuia. Ina ia whaia le tunga se mea moe. Ina tai alu nei. Whai mai Peteru. Ina ua latou si o mia au ia tele. Whai moi nana va ai e Peteru. Ma ua ia vala au risi vaa. E o mai. Ua latou ngengo isi vaa. Ke loe a ona tumu e whamunuianga le tua. You don't have to call. You don't have to say it. Ala ale meu whai. Whai mai ua lako ngengo.
Haleluia, aisea, ngai o ngā kele manguio le kua e ngungu e whamatala. Amen, kua e ngungua, ngare ngengo i vae o mai. Aisea, wa sifi le kua ka maloa. Le wa kau whaida skelo si fingo e le kua. It is a process like kiki. It's a big process you have to go through. Oso lalo malvaa ina wa te se tulo tele no oso lalo sami. Ai ngo va ai Yesu sau. Foi mai ia Yohane so pele. Sole kulunga. Foi lo wofu. Amen. Awa so ngo vale te awa a vera ngale yo ngia. A vera nga fa ali ima me e ngalo ia te oe. It's time for your shifting. Sau lola io peteru. Wasi o miela u ia tele ne ola to vava ia to tele la u fakulo ia io yange peteru vai po me ngalo ia ki o nga ki kerke ngo fai lo ofu fa penale o langa ja tau e te me sifa ia le kuar fa lava kile o malam lama sifa ia le to lo wala haleluya fai mai tala tu spa ia ina ua ngongo isi va e fa so atu ale so sia le wa maua la se tulanga na te ia le vai taune. O ave amos tangata ke ngengo ia wo mo uso mau nepa e ke shek wa so sio le tua inga wa shift le tua tangata fa metala tu spaia wa tur te malo ma ifo ma fa pe ifo o wa kanga sala. He's a broken man. When God shifts you, you say this yourself. Fa metala Petro, Jesus, go away from me. I'm a sinner, broken man. Become a broken man when you see Jesus shifting you. Lua. Fa mai wa masai upenga. Broken net. Hallelujah. Masai upenga. Lala wingo fa mtalanga. Ua tumu manuia mal sosio le tua. E te tufa e ia tu langa ina ua masaila upenga i newo. A ora fa manuia o ele tua. E te mawhai ona e tufatu nis tangata se ia lata malama i le sosio le tua i le wola. Tonu. Mai ua tali ngoto o lata waa. Broken boat. Hallelujah. Ea. Le tio a saola langa upu malatala ia la ulu malada waa. Fa mai watangi sia ia la ulu se waa ia ngoto. Hallelujah. La ala tala. Watu tui fiti malana au wha ngota. Wa wawa iaku wa. Koi kia ngoko wa la ulu malana whanau. Malana au wha ngota. Loa le aso wha ngota whatu loa tui fiti la ulu. Fia wha ngoka molo waa. Wha ngota loa le au wha ngota la ulu molo saa o le tamaa loa. O tui fiti. Uma loa na wha ngota wawa ia tui fiti o la atari ngoto le waa. Fa pe mai tui fiti. La ulu. O le a lomi ai lalo. Le ele ala ngau pule masani na whai a tātou. Ma ngai a whai a e whalongolongo mai ai. Le whai na e malamala mai. Wai le ana tātou whai. E a tātou tele o malamala mafuanga. O le a lo lomi lalo le matou mama. A wa le ua tali ngoto o matou waa. I lau wha alo alo. Malo walofa. Le la au foi ma le mama. Le la fai mai tātou. Le la ka ko foi ma le mama walomi. Ma le vaa wa ngoto. O le wha upunga sa onga le mea. O le a lomi la lon mama o tui fiti. Ai sea. Na fo la tō tangata whano nota. O la tō tangata tautai. A le whalewalawe. Ua o le kaimi e ka kaunga kumu ia la kou waa. Ai wa mama. Whapenga umale mea mau e peteru. Wa maa. Ai sea. Wa ngai aku ge yukal pa matu fa ifo ka ka ale ka ko fa ifa le anga fa ia a fa peka ngaka soli vai ka ngaka e siri o nga mawi e le misi is an expert in a vital karilaia ale fa le lave le wa sa le se me le so ngai fa penga uma la ngona tu fiti la ko fo i long ale fa le lave e le ia le la fa ia ya la ulu ka ngisia ya la ulu se va ia ngoto fa ngoka la ulu pula la ngoko va aku fiki fa ko fiki la ulu kangi lo ia broken man
Kangi lo ngai ngala unu fai ku fiki. Ola lomi na lo mama lo ma. La lomi la lo mako ma asia ngau mako ka fai va. Ka ua fai fiki ar fai va. Ale fala velave. Le ua fa ngoka la ulu mo longa va. E fai nga ka geles ka fai va. O ngalu aisi sei o stangata. Sei si foi tangata fai va. Fai nga tai stangata tau tai o nalu fai stangata tau tai. Fa mole a mai ka ia. Asia. Nga foi ele manatu mo lunga o ia foi o tau tai. O ia foi o tangata fai va. Ale fala velave. Le ua aisi. Ile fai va. Se i fa tu fa belo tala ia. Atu fiti la ulu. La lomi la lole mako mama mako va. La lomi la lole mako mama le se lomi se mama. Awa ole la tali ngoto mato va. Ma le va wa ngoto. Le va wa ngoko. O le va le ala ia atu fiti. O le a ngoko le kelo ia. E a ora tai ole ni. Le wa savali ma Yesu le vai. E manga o sifi petero ma la so. A le sa Yesu. Ole he stripped naked. Jump il vai wa fa'ali wa laysa hiya aisha because he live in an old routine wa leva nga ola ile olanga tuai le olanga o ia me fina e manga o yai na o ia o le fa ngoka ai laysa manatu ile tua la le mena te ia tausa ita nei atonu nga o ku pe ha bele ka ke ei mai ne vai tawa atu na mea ai ale ka ke ei mai na tama a inga a ole ai se manatu atua i lo soifua i lo mafau fau malo wanganga sa i sifia ele tua la sifingo ka ko lo sifi mai America sa i Samoa e mo ia ngai ai le bacon a we sa lo ngai ia apple pie and coffee bacon pancake ka hau bacon ka hau wale misi se bacon i lungo lau I say because that's how life shift. Ila tino la lea. Ale mea lau te manao, ma ufa manatu ia te oe, ma ai oi ia te oe le tai ala nei. Ia e malamalama la shifting ale tua, i lou soifua le tai ala nei. Ma me tala tuspa ia. Vai atu loa ia Peter, Iesu ia Peter. E a maka ku la sorengei. Inga we e ko akuli mai akia. We e kau mai akia au lewa, wa masala upenga. Le fo kari ngoko le vai Manuia. Le ala we vai Manuia o le tua. A fai mai e Peteru. Alu ese maha u le Yesu. My Lord, I'm a broken man. You see the broken net? You see the broken boat? O le ata la tangata fa moe moe i lona malosi. Fa moe moe lona mafau. Ma me manatu ai. Awa ngoa ia te ia le fina ngalo le tua. E a mai o le tai ala nei. Fa melo Yesu, Peter. E a maka kura sorengai. Starting from now on. Some of you listening in our program. Starting from now on. You are not a fisherman in this sea of Galilee. E le koe avea ema kaka fai i le awai leo Karileia. Hallelujah. Te loe a ona tuulau loto i le tua, ma whaamuta i le tua ia mele anga i lowo langa. And God will make a call for you tonight. God will make a call for yourself. God will set a shifting promotion into your life. Pamatala tuspa ia amaka kura sorngai Peteru. E ke le koe fai va ia. Hallelujah. Ale avea oe ma fai va i tangata. You're no longer a fisherman in this water of Galilee. But starting from now on, you are fishers of men. O oe o le tangata fai va mo nganga o le tangata i le malo o le tua. La se vala awa le tua i lo walanga. Hallelujah. Manga ia sifinga i le tua o langa o tangata. Sifi mai ia mose maripala ai a sifi le koa le loko e mai ngu o Israelu. Sifi mai le leka ukala a ku e le kua upu le ngutu. A fa metala tus pa ia inga wa sifi kitiona. O le lafi lalo inga ke wai loa mai le fili. Fa mai la tua e ai lunga. O le koe o se kai me koe lafi ai. So ia le pala ai so. Wa o le tei me fa tu ai o e lunga se fai loa le lalo langi. You are a mighty warrior. O oe o le toa manu o le tala lelei.
O oe o le tua, wa fai ngō o le tua, mighty warrior, man of valor. Alu, ia e songa ngofo I lalo, o le polonga rengu o Israelu le fiku kausanga. O le kaimi e koe wha e le ngu, o le teime toi sa ili malo ai le tua, sa ia mai le tua ma wha saloto le nu. It's time for them to come out from 7 years under Midianites. Ke lo o le kaimi a vese o mai le kua I lalo mitiana na mena te nofo polongai. A fai ngā ke ngofo polonga, o ngō vaivainga o lo tino, ma vaivainga o lo mawhawhau. It's time for us to come out. Come already raise the Gideon to bring out the Israelites under the Midianites. Whaea tuole Mose, se ialu Israelu, I kupito e mai le Israelu. Whaea tua Peteru I, se whailoa ia Peteru matangata whaiwhaiwa. He is no longer a fisherman. He is a fisher of men. I le vai, ma le fina ngalo le tua, o fina ngalo jai le tua. Whaimatala tuspaia, God shift Peter from the whole night fisherman. Mai le po ako, sifi mai ele akua pe kelu, I le po ako whangokanga. Sifi mai ele akua I le mene. Ke reko e alu koe po Pulou, makase tulau I whangokanga. Ngā whaika kala me mawai, ngā o kala le o ngā me mawai, ngā lele mawai sau malosi whare nganga, ngā o mele anga, e ke alu e sau mai whare. A mele walawa ngā mea, ko ke ako fo e whangoka, ai ko ako e whai ma bulu ai stangata. Ko ke ako e whangoka, ma ko whai ai kala o ko whai whiau. Ko ke ako ko ke whangoka, ai bulu ai a mata upu o tau ainga, I ngō makai o kou ainga, ko ke ako e whangoka, ai ko ko whai kala I perostene, ma tangata ua tō fia le tua. Ko ke ako e whangoka, ai ko ke o ave I whawhika uri o kou ainga. It's time for us to experience the new shifting of God in your life and my life. It's time. Sifi mai ai le kua Peteru mai whangoka. E avea ma money fisherman. E avea ma tangata e whangoka kai au. Wa lava yellow whangoka po. Ai avea oi ma tangata e whangota I le au. Se ia vela au le tua. Ma whaongalu o langa I le tua. Whametala tuspaia. Kone li o le tangata nu ese. Haya. Whai mai na avea na taulanga. Whai mai tala tuspaia. Wa saura angelu whai a kone lio. Tau iai, wa ho'o mai o luma na manongi o taulanga. O le whanawilave, wa iai la sifi o le tua leo langa o kona lio, a le whanawilave, e le malamalama le password, le malamalama le process a le tua, ai a whawhetai le tua, e uina le malamalama, a wa tonu lona loto. This is the right time and the right place for God to shift him. Hallelujah. Wa metala tuspaia. Ona tūla Peteru, ma whato ese I le tua. Lea se mea na ielo o langa never time or se fua. E lor kai mi ere ke kua mai whako ese le kua, I'm a broken man. I've been using the net for how many nights? How many years? I've been using that boat for how many times? How many years? But since you hear Jesus, I'm a broken man. Wa wala tangata sala. Wa wala tangata leilo se mea. Wa wala tangata faleanga tangata. Wa wala tangata eve vesielo mato ainga. Wa wala tangata e misa ma ko faiva. Ya vai foi no wolanga na fai Yesu nga o alke minga lengi ia sa o waso la longa o ke fua se tu lo ma tele noa I to tono le va a le tu mutangata a o aula le tua. I'm a broken man. Le wo sa we mori atu la fato esenga fia gisio ka ko ngi vai kau ki nganga ero ke se a ke sa wa e uru malo malo ka kalo ile ku o pe ya o risia ku ki nganga ese se ala mo so wola fa mo lalo ki nganga ese se ala mo so fa pe I'm sorry fa nga ka ke nga ya ru lalo a lo fo tuanga ya te ora tai nei o lalo esa ili ai malo ya lo fa ngia le tu nei tai au fina ngalo le tu sifi ora tai nei ora tai nei ale fa o mai na tato mata u pu tai nei
La whaia se tatalo whapitoa. Tato umale lunga tato polokalama. Hallelujah. Wa ia na se auna, na se tangata. A e sila fia le nei tae ao. E iso mawhatianga. Le mawhauwhau ma le tino. A leu kako whaalongolongo le upua le atua. Sau Yesu ma yo Yeriko fai mai ai wala au watu tangata tau waso. Pati mayo. Son of David. Son of David. Te ino ale mena tupu. O ka ngaka ia feo ai ma Yesu. Sole. E makua whaia si mino tangata. Mai wala kau ka hau fia koe ma Yesu awa. Hallelujah. Ia sao le tangata na te wala au iai. Sif mai le tuanga ai i le meo le ngofo ai. Le parpala ai. Sifi mai le kua le pupula o mata. A sifi mai le kua wava ai. Raponi e. Ia pupula mava ai o mata. Le whaia o ngae le awa oe. E fia va ai o mata. A sa o tangata ke kongeki ai. E sa o fo i le whamalolonga e maua oe. A sa o tangata te wala au ai. E sa o fo i le tali e mai ate o le tae nei. Tae nei. Hallelujah. A e lunga le tato proka lama. Whaiona whaaloloa mai o 5 luna le tato screen. Le ase mai ate o le tae nei. O te le whamalolo ina oe. Na o le suafo ia sua te malolo oe. Le ase mai ate oe wa lewa na tau ave. Fia tau sanga. Lafo se mea na whale tono i oe malo wa inga i lo mawhau. Fa meta la tuspa ia. Tusio Jacopo. Fasili Jacopo, l'apostolo Jacopo fai mai. O fea mai e tau o mamisa. Awa to e tali ala tuspa ia. Is from inside of us. From our own desire. Bad desire. E te ilo nga ke pi ia mau desire. Na te pi ia mau whawhitauri. Well, never find my kua ke malolo. Par whawhitauri. Your mind and your desire say, no. No. I just say, God, heal me, but my answer in my heart, no. Ala tai hala nei. Lau desire o le tua. Ave i le tua le mea na te mana o iai. Tai hala nei o whaloloa mai o au lume nei. Hallelujah. Tu i le tua ma e whaatanga le nganga pa i o le tua ma oe le tai hala nei. Lau whaia le talo o le whaalatanga. O na whaia i le talo o le whaamalolonga le tai hala nei. Muli mai upu uma nei. Tau ia le talia ina Yesu e whai mali whaola. A whai whawalusi lau whaalatanga. This is your time and this is your moment. Muli mai upu nei lau talanoa i le atua. O oe o lava o lo atua. O aua se tangata sala. A o saule ta fu e lo sa tauro. Ina ia whaia se le leinga mo oe maa o le tai aole nei. Fufulu mai la uami o le anga. Fufulu mai me le anga o te talanoa ai. Fufulu mai o ele tua i me to tono o loto e le talawhenga ai. A ole nei tae a ole tua. Moli maue o ele langi. Moli maue la uanganga pa ia i le nei tae ao. Watu ina atu la uola i ate oe. Whai oe matupu i la unei o langa. Tu sia lo ingoa i le tu sia le ola. A fio mai alo wanganga pa ia tai toa lua maau. Mai le aso le nei. Ua ta ua ia au. O lo wa tali. O lo wa fafine. I le nei lava tai ao. Amene. Whalolo mai peo ao. Yo walo mātou tama. Na o 5 o se au na ua whalolo e le tai ao le nei. O aisa tasi o lo yesa mawhatianga le tino. O le anganga mare mawhauwhau. Whai mai la upu. A whai esi se mātou e mai. A ami toia ina e whae o lato 5 e whamalolo. A whai fo esa tasi e mai. E ao ngai ai mātou le tatalo i le whatuatua e malolo e le mai. Ta mā, mori mau fo ilau Isaia 5 tolu whai upu e 5. O au wha lava. E malolo e le mai. Wau tatalo e le nei e fiafi le tua. Ia lofa, lau wha malolonga o aisa tasi. Ia se mai le tino.
Tau ana whaatua pe ona matu to talo ia te oe, e te whaia. O isa tase olo ia ise mawhatianga i le loto. A ie fo isa tase olo isa mana onga tu pito. Ono se tase uso po se tina. Whaia mo i lātou. Whaia mo i lātou i lou lava suafa. O Yesu ke riso le Nasareta. Tu lai e avelo moenga we malolo. Tu lai whamangaloina uanga sala. O oe tangata u whamaloloina e le tua. Whai maia ia pati mai o raponie. Fia wa ai o mata. Ioi, i le taeale nei. Te lea le upo le tua. I lo mana e whaia lava tama. Ma walunga sovi inga. Ono Yesu. Tata walalanga mai amene. Amen. Ia, whamanuia le tua. I le nei taeale atasta to pese. Ia, o nei taeale. Muri atu le nganga whamalo. Talumai ana fea na elongo ai le tua mata utino au mangasala Talumai ana fea
atu le whamalo ma whaftai tele lava. I le tātou au fia sa whapenao na sila mai moa fo i tūlanga o le tātou tā upuru nei aso ia ale ngata le o tātou sauninga. O le anganga lava ia nei fiafi nei tātou tōfusia whalumanga le lei mai le atua. Nisi fo i o tātou au mafuta le nei aso. Ia o te watu lava le wha malulu atu ma o wha lalo atu ona o le lei whaitawina o tau suafa ma ia tau whatalofa alo te taritonu. Ia niso tau sa amata mai lava polo kalama o ma teimine nei ia whawhetai tele lava mo le whatalofa ma whamanuianga taritonu lava a misi i lau whaitau. Ia e le tai misi i le atua lo o lo fatula i ela i upu e a mai e lunga thumbs up ele ngata i leo o losa ma meo fatu ia ele o lilo le file ngalo le atua tātou ia non tangata i alu ngata le tātou malos ia ai o neia fiafi ia e watu ile nganga whaftai a whaifa i unaua whamanuia ina o ele upu le atua ia ave se vi inga i le atua ave i le atua se sona vi inga nā nei pena utala noa laso ngie le aso le sifte le atua lo walang ma waso wa vanona nei faisa utaimi pana noa ma oima le atua take like 30 minutes ia te mafuta i tono lo potu polo wa feafe ka sa pese loku pe ele fia pese we ka sa pese loku wa e mafukanga ino i tono lo fale te lo e ese lo fa lo ngona i le atua ina ua tu lo mafo fa i le atua ma lo ngona e mea na te mana e fai lo soifua au ina e soani mai le atua fa pea sister daughter son e ke mawhaia e te mawhaia le lalolangi fai mai ke le mawhaia ke mawhaia o aina whaia oe o au na whaia oe te la ngona leo fa pena ma musumusunga le anganga pa i o le tua e mawhaia ai o Helen alo lunga ona vi ele tua Helen ia e me te mawhaia ai ona whaia o mea umalava pe a tu ulo loto i le tua ia e le ova ai le tua i lo tua nai e le ova ai le tua i lo le anga le temine sila le tua le loto le tangata pe a tu i le tua ai awana i tuaina avelo wolanga i le tua ina ia manino ia te ora sifia le tua i lo wolanga. We've been going church for how many years? Pena tala noa. Leva tatu lo lotu, te le lo fai pe fia ni fai fia auna e survey o ye lalo, te le lo fai pe fia ni tangata sa e survey au le meta au i le tua ia tatu fala ina ma ia tatu i lo le vala au le tua i o tatu wolanga. Ta penga ai le taimi e tatu feiloa i ma Yesu. I nei la fiafi a lo fangia le tua i le taimi o le tatu pokalama. E iai nai la afai tula le la wa la tolu e tula ma pokalama ma le sunga i fa tonu. Ala tu le afai tula le. Ai fo se fia ia sana pese ia po tu sai fo yo tulanga o tatu message le yaso e sa pese te wa lo fai fo ima a wa lo fai le tua po tangata lava ia mana ia ai mo tu la fai tula nei ia monise fia avino na lot la to lo fa fai fo na i lunga tatu lenga avena yo lo fa anga i tangata to wa inga le fai wala lata mai aso fa fitai na nei le maua se taimi ave yo mana onga ave yo lo fa anga ia inga i fafo ma to numa mau ia mana ia nei taimi le la ma va lua to me le sunga le o nei ia por IT e mate tala noa ma fa la ulo foi tu langa o lo fa anga ia inga i numa mau ma tu langa o tatu tala fa tailo ia nei ai fa manuia tele le tua la tu natu tatu wa no te wala au mai lunga o tatu poloka lama o le tatu numero o le limono lua 588 yeah 9085 yeah o le limono lua 5 iva o valu lima e te vili mai ai pe te vili mai foi a sila fai ngalo ia te o vili mai la messenger na ture o lunga lainga pe vili mai le messenger a tai ia po si u fonga tai o fo fai ni o lo fanga ia se pese foi ta mo o lo fanga i nei as ia fa manu tele le tu ala ta tu tato pese nei ia fai ro la e vili mai ona ta afili tato pese ia fa la lo atu tu langa ma e fonga ina o ni o lo fanga ia tu sai foi o le nei aso ia lo fa le tu ia fa manuia ile nei fia alo me mo tato pese
Ai ah. Yo so me pelo que yo anda. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Ngalulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo le mea uma lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Ya, vai, ele sele le lei o le tua a. Lei mamata ngo fie me o mai fai le tua. Talu wai le fa longo tau vai la foi me stato val au. Ya, al pesere nei o mafilfilia male. Sunga le au ya pole tina fo ya soli. E mo moli e tua mato lo faanga ya to uma lava o tato au mafuta. Mafuta mai le nei tai au. Manisi fo tato ile mafuta mai maua. Ai se taimi longo maua i se taimi le tato live lea. O le lunga le tato Facebook.
ia mo moli to e mato lo faanga ia ne mato fa manuia foi ia lo fangia le tua sauninga le aso atai au ma lisi mea se mato fautuanga ia vava ai lava ia tato usita ia lava tu la fono le puipuingo e tatou wa ai mato nei le ua to alu le mato lockdown to alu le mato lockdown nei le aso nei ia nisio o yo o skeke nga wa iai wa ai au fai mai fufulu le lima ia fai le tatou mask ia tatou usita ia umatulanga pe yo na latu tala noma iai o ele se mea tatou faari ai se tatou te ia o saunga le mua o tatou tutonu o mea lo tatou iai ia lo fangia le tua o le pesela le vatu e matou lo fanga tatou siva ai le tua ma ave sau vi inga i le tua ona ua fai le tua me le leimo i tatou i le neita hao ia usi mai ala ufa fonga o le siva whaaleanganga Samoa Alomaya Ole vi inga i le tua I mea u pito aluma E o la tavita na siba i luma o le tua Se ale mea tele se e mai ai O Yesu Le au fia poto poto mai Tatou si i le whapeta I mua mua le vina Ya Yesu lo tatou matai Aua o ia ua mapuai Le fata sina le nei ua pai tatou fia fia Ya Yesu a fata simai Wafatili mama ese e mai la usiba Le matango fie lato Wafa aola ina Wasuia nei ole olanga Uasiba nei faale anganga Wa o fia fia Yesu ilana faola tanga Wa o fia fia Yesu ilana faola tanga Tamo fia la faola tanga Yesu Sigo maya Ese e mai la usiba Le matango fie lato Wafa aola ina Wasuia nei ole olanga Uasiba nei faale anganga Wa o fia fia Yesu ilana faola tanga Yesu ilana faola tanga
whaaolatanga. Wa patili mama ese mai lau siva. Le matango fie lato wa whaaolaina. Wa suia nei ole olanga. Ua siva nei whaaleanganga. Wa o fia fia. E suila na whaaolatanga. Wa o fia fia. E suila na whaaolatanga. Wa o fia fia. E suila na whaaolatanga. Ya, na ua tatou whalongolongo i le pese peo na vatu, ia i kako wawa ai ele whaalatanga na mai ele tua mo i tatou, whaolai na io tatou tangata, ia se fianga fwere nai, i le unanga si ufonga le tai o 4 Radio Samoa, i le nei tua le tala whatai o Long Beach, ia, olo tau tua atu ai o e o maota maulawa, ia i aso ngafua, se i pa ia fo i la susa, po la susa fo i se i pa ia i le aso tua nai, ia o la unganga masani lava i taimi whapitoa, ia whaia na te fia i rosi kiato ma me ma porokalama o aso le vai aso. Ia, klik lunga le si ufonga le tai au fau, o lo iai fo i le pecha le si ufonga le tai au fau, le pecha ngai ma whaianga e alu le app, download le app o le si ufonga le tai au fau, a whaia na te alu runga o lau ta vale e kere o fia va, te reo mana e mata te ula velo sa, ngai ka ngore whaile app e kui au, ia peace for ia po ia earphone, te whalongolongo mai ana, te whalongolongo mai po kalava live le whai, ai ale ai foi, o lo iele 24-hour service ale si ufonga le tai au fau i le app, e mwhai ona e whalongolongo le po atua i so se musika Samoa ma pese lotu ma pese si ufonga le Samoa, ia, e mwhai ona e moe ai ma whalongolongo au pese i le po ma le po, ai a whai e tele whalongo atu e tele o soa tai le si ufonga le tai au fau i le live right away, ona e wala au mai le peti kamen mai runga te mele poka lama whai wha mole e kia kule app, ia ona tia tudo le app mo tātou, e o le tai au le nei, alo whangia le tua, ia Manuia lo waso, wa foini tūlanga folo i ele tātou wha moe i le tapuninga o le COVID sa fulu iwa, ia, e asi i whautuanga, mo i tātou le, tu uia le tātou i loa wa i loa se mea, o lau whautua le i tātou, awane i tātou langoa manatu wa tātou i loa se mea, ia, ai e tātou manatu, o le usi ta ia o se whatonunga, e whaingo fia ainga, ia, e whaingo fia ei o nā tātou puipuia, au fwene manatu i whapere se COVID, au fwene manatu i whapere se case vai, sili le puipuia i lo tonga fitia, ina nei e maua luma iau whamatalanga ma mea na te malo wai whapea e rese mea, ia te wei ha whainai, ole talalela o vatu ia te oi. E niso tangata o ainga o sumato ainga sala ve hai, ioe, te lo ele langona tangata nei pa e whai atu rese COVID, e ole langona ti ngā le tangata, eisea, pikas nga sako viki mua sa lato lave vea, wa lato ilo la le honga ole mea. Maso se la pata inga voina ma se luina ia tatou. Ina nei tatou eva whape kakire ila vea sa ko viki, a lea lava ka whakamala. Ia pēna utala noa ma ngani atu ia te oi. Aua nei a vea le mea nau e iloa ma mea e te leusita ia e tūla whono i pēna iai, aia e iloa le lei. A ona mau oi tūlanga mea nai whape fwere anga iloa, Yo, mai maula pe fa pe mua ma sala mo lo mela la e fai ai mana ia na utangia le lei pe ke vai a ko le se ko viki ko ngol menga ke ye fai me uma ina ia usita ia e le ona o sistanga a oi so become a doctor for your own self a ve oi ma fo mai tala se wo fo mai le e fo mai fe mai become a doctor for your own self yo a ve oi ma fo mai I lo tangata o e pui oe o foi e ko ia fa inga oe ai a vela oe ma fo ma ia oe ia ki kari kongo e whaingo fia nga luenga lo iai
Au foi e fa pe se o mea umal pa loka mea ngai. This is all for election. Ioe te malamalama te malamalama I me umana to te tala no ai. Ai saonga le mua tātou ina ia tausia. Pesel nei. Saunia le sunga le IT e mo moli atu foi ona alofa I tina uma o whaafonga lunga tātou prokalama po tina uma foi o Samoa fea lava le tafo le nei lalo langi e no pia iai ma e nofo ai ia bo e lala ai ma e papa au ai ia le pesele nei mo o tou tina ia ua saunia ele sunga le IT tuila epa ia le ngata foi o siona falatua ia soli e mo moli atu iona alofa I tina uma lava le lalolangi ia le ngata I le whaapitoa mo tina ia olo o whapenana ave ma mempa ia ponisi fo I o panga masani ale si ufonga le taia for Radio Samoa I nei Long Beach ia usi lau whaafonga I le pese wa saunia. Sa o tali mo o elo utina a o alulau malanga Memu o ulau ngutu matatalo mo o e a o vala O falling ala lele ua pei o se ata ilo une yanganga Ma o inga ua o masani ai Malaungangana Malumai ole afi ngoto ifo ole la alisi uatangi Faalungo ina pesenga uapei oni angelumai le langi Faasolo aneleva ai Tina ea etele onofo mai Oloi mata uale mafayo na tatani Ua malingi faavai Ole malanga tapua ieto e fo imai male manuia Afa amoe moe le ali ele mafayo na fatia Lelo fa ua moni mo Ua sau ole po Ta fia faalumo Fia maua o se tala ya O ele tina o amai O e ima fatianga Lau malanga luto atasi Na e faa moe ile langi Ile tina o le feso so ani tuma Na te tausi o e malave ai Ele imapu ola utatalo Mo oe ile tele o aso Sa ole mautonu mo oele tinailo Uola ne ifano Yesu afa afetai Olea ua eto efo imai Ua ia fa amalolo oe mai Maisa e fea ngai ai Ole malanga tapua ieto e fo imai male manuia Afa amoe moe le ali ele mafaio na fatia Lelo fa ua moni mo E tu maui loku lotu Popo fete iai
Malo lava le tauatai, malo fo ile ngā lulu ele nei aso ma lava sino le nei aso ma ngā sesenga. Ta tonu fo yo lo tau pisi fo ife au ma ngā luenga ia awa o lea o masalo sinisi tu o langi le waso sa nei. Ia au i mātou nei California. Ia o lea lava i le aso toa nai. Ia ile yo i lava i le aso sa. Au nisi o masalo New Zealand ma Samoa ma Australia. Ia le naua tu vai le aso sa. Ia mātou nei ia. O lea ua tua o ngā tutongu pe o lata foi na pō nei aso. Ia ai lumana ia foi le aso sa ma tu langa pe o na iai. Ia wha malo lava. Whaftai atu hoi sole. Ia whatalo whatu se o tina matua mama papaloa. Whawhatai tele lava nisi foi o tātou. Ia ua mwhai o na tātou mafuta. Ia ia le atua. A wala lava foi o le atua e tūlanga o. Me foi sa PCI. Ia o le whawhatai le atua maua nei ewa noe. To e sa wailunga o le tātou puloka lama. E le whangaloina lava. O tātou mafutanga. Ia taluai. O le tangata ia wa yeona ia tua ngō foi. I whiau e le ngata i. Tūlanga o ainga. Ia o mewa tofi ai. Ia le tua lo mawaraso i fua maloloina. Ia te oti nā matua. Manisi fua le tātou au mafuta. Sa mafuta mai sa taimi o maumua. Ia o le nei lavo tātou mafuta lava lungo le nei a la leo. O le taolo nei. Sa amatari tātou whainga lotu. Ma sa mata upu. Experience a new shifting of God in our life. Ia pe ana utala noa. E lea whainga matangi sa utala noa. Paule mea tātou maua whatasi. I lea nganga o le fia fia. Lea ua tātou tūlata masalo. O le vea so fau laso whawhitai atai. Lea so tofi laso whawhitai. Ia o lea tataru tonu. E umalo laso whawhitai. Laso malo lo laso whawhitai. Tātou sa auni lo mo le aso o le Christmas. Ue vavai ai. Ia o le whautuanga le soifonga le tai au fau. Tālu ai. Ua tele ni ola e mai mau le nei mea o le aso tofi. Ile nei mea ta o le Black Friday. Ia se whautuanga fo le soifonga le tai au fau. O tele ilo i nisio i tua le lalolangi o i nei Amerika. O le matua i tele mano ana o case e uia ana na mana na o i mea tau ngofie. Ia aua wha amuta i le olo nisio ta maa tina uso matua wha fine. Io e masani na walu mene Black Friday li tai. Le asa ula ngona ile. Mana i fo ia ta wha soa ile mene. Le asa ula ngona ase whautua fo i wa le wha longo le. Le mamalu le tatou watu nou. I se whautuanga fo i. Ina ia tatou alo mamao e se mal nei mea o le fia mana maua se mea. Ai a wha ina ai ma tupu e se wha la vlave le soifua. Ma le ola, se e whaia sau noanga foi ko sau fautua. O le Black Friday foi lea o lea so umale. After Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving. Ia, o ni atu nuu pe e whapenale la e tau whao ai mo meo, e o ai whale o loa, o no le whapea o lea so e tau ngofia ai, o po le sao e rana o lau. Ai le asa, ia tala mai TV, ma me tupu ne atu nuu, i aso whapea. Maro. O le tūlanga nā pēna tanoa, nei o le tele i o case whapea. E o mene tele o lopo po o savla i case. Po o iai ai o le whautuanga mo tō tātou, se tātou atu nuu, Samoa. Ia, whaifoeni o tātou nisi o tāo, tātou ngawhai ina i atu nuu lanu, manisi i atu tonu. E le asi so tātou e le isi tangata whapea na atu tonu so tātou ainga. Au le whautuanga le nei al si ufonga le tai au fau. E a fwena vatu so mātou leo a se whautuanga foi. Se o le tangi al pu mate ia. A tonu e tele langona ina nei, a tele langona ina se taimi. Ia alo ese mamao tātou ma tūlanga nei. O le whautuanga i le tai alo nei, ia maua le poto ia te oe. Ia te oe le poto e fua le lei ai. Pei whanau tala noa ia te oe. O tele o whawhita uri ma me tutupu ia te oe. Ma fua mai o le leanga o lau whirwhiringa. A sa o la lau whirwhiringa i lau me whai. O le whai ngō fia ia o le me e le a whaina i lau soifua. O le mena tupu. Tau sanga whanau te matu atu. Tele i o keis ua whe o mi tangate to tonu le. O le Walmart ma isi whanau loa.
Wa avea ila ma mea, wale ke ai tangata la titi tangata matua. Wale ke ai tangata matua anga ile alu toto. Wale loa ai el tangata, wale loa ai fo el telefou. Le lo matua por to ina. Ai walu fa solo a koa awa savali e lunga se tulau. Wa me ia na vava ai lunga news ma mea. Ale fautuanga ala si ufonga tai au fou. Na te tauna yese sao si ufonga tai au fou. Fautuanga de soi fua ma leola. Fua le leila u taimi. Fua le lorista ngata. Wale alu ale fale le po atuari le sunga vaton. Awa nofo ai o walua aso ngofo le lenga. Io le malulu, le mafuta le ahinga. Ai o se fautuanga. Ina nei e alu ina. E mole manava pe tupu se fala lave ilo soifua. Ia ava aile moe le ilo fale. Laua umana ele mela wa vai ele tai lungo online isi fale o loa. Laua purchase kwa laua e la fa tau lunga. Pe le yo ele Black Friday. A laua fa tau atu lunga o e su ele mena te le tau atu ya toto. A wa over ai na tupu fo tau sangalentea. O mafaya ona purchase ele meta mana oi. I lungo online. Yo ele yo ila so le. O le fautuanga na tato wata mamai. Ma ia ele poto ia tato e fua mamai ina ia aua nei tupu se mea ia te orta mamatina e ni e whanau orta mamatina e ni fo i oe whanau ia tūlanga fo i o le tato sio manga. Ina ia tato tofu langona le Manuia le tua. Wa alala ngā e ke alu e vaire mea ngai ka ungo fie ai mai mau ilo wola i le fia kausanga o la aola nei ta mai titi ai le se ta mama se tina faukuanga la al si ufonga al tai au fau radio Samoa le nei tai au sa ole lei vai Helen alo ulunga ono Black Friday shopping is not worth it compared to our safety. Our safety comes first. Thanks for the sa ole lei we vai la ia mo mo fautuanga nei sa o le leile i le fautuanga nei. Ia le ala ngā kako o ai. O si whana oloa. Ia, o le ngai anu mea toothpaste wa lima sa furu senge ai usu po ai o e kule. Ngai a toothpaste ma toothbrush wa iwa senge pe lima sa furu. Awa kua ia ngai dua aso i o le whana oloa. Ia le ngaka i leo hiso kako. Se ua pupu kira kako uloko i meo. Mea, awa mau ale mea ai ma le TV ngā i eiu. Wa lava ngā. La ko alu foi que ia nga TV mas smart TV que é loka ngako fio que on smart TV ni tai ya o que le loa po le ale work for smart TV le olo tangata ai mani li wani tangata la sau fa so i nei meo electronic stuff pe le mena o tele na fio tangata e mafua mai le survey na fai e kele onga o mo meo electronic stuff TV ma meo computer me fa pena Ona leo tatou le lalo langi o pisinisi. Pei o lea e alu whaatasi atua ia tatou le lalo langi o le au whai pisinisi i o ni ia me uma. Ngā raka ua Black Friday au wha moe ngā o pisinisi. O mea ua ta tia i whata ua lewa ele i o aso i e whaapalasi ele tau ma o awa noa ia i whai tau o tatou. O awa noa e mawaina i tau ngofie. Ia pion whai atu pion mōri mai mawhoi nisi. Io sa o le leia le neia me ua ala fi na ua ia o matau i misa i lumo le ole fale uloa o tava ai te disi to le tare far so le ua leva ki ai fa mo ai so le ya te loe ese sistema ka ku sa mo le me tatu ai o Samoa e mawale me ai aso mane ya ole au ta tonu tai e wanga o Samoa me la e alua e wana o Samoa ya e wana o Samoa me nei ai le leila o Samoa mana tua foi pasta le me mana tua foi pasta ngi me uma na Samoa amata uma tu tu Io mera che fa mo bad influence. Io e ai me le lei ai foi me e fa le lei.
ole tulanga le pe ona ia masalo a olo na umole i mera ka ka break ia ona tatu le pesele mo mole tu ma lo fo matai i ta ma uma o tatu au ma futa yo ai ole tulanga le my experience la sia tu la experience te oe ile alu le Black Friday ona wa ele se tangata fo ele e ka ke fie fa kau ele risi mea awane ya mayere manato rista ngate se meo le manga o tangata fa tau ngai alu le ka ma fa ye purchase ai le o fe kaui marku langa o lo finance risi la me pe wa alu elo ma fo fau me la le la tup ele moile le le ko ngia la upiri le fayangi me ai wa ngalo ya ki ole ile lunch mane la fa na utam ave awa e fa polo le men e sia ngai lawa mangaku e mele mangaku listangata ngai alu le fai ole me moia ngai alu fa ka mo smart tv nga pala ai ala au football ka ero ara ngai me nga e fa polo le kupe we le mo le ilo wa inga ki nga ilo ele malulu america awa e ku ngai lainga Ioi, le avele lança tamati wa ngalonga kokongi au pili a ke alu mari smart TV. Ya me mo ya me nga wa kele smart TV ke va ya kwa lungole. O TV ma ke mi faika alonga aka nga pala ai o le au kakai. Pala ai yo tata e la so. Ai si le fia foi pasta. Kasi le va engo le ma ora va engo ke unga ke musu ke le o meno le fet fatau. Me se la pe ma o Martina ora inga foi me que fata ne o kaika ata la tu farolo ngala ko pikiri me ngala tu fata al me ngirtina kilo le me le ngale lima suka la le kang ai kilo me afeta la ta o inala o te tonu e fa so inai le me o le mana o mana ya ka ko wai kupa ata la tu ana masima mar suka mai da sa o haru le sa se me nga fata au kama se sei Sole. Ki nganga le aku se lau ka la ni tanga. Ya era ku kilo me lu se lau. Ya o sone. Sale le ya masalo le. O tulanga na va tongo ele. Perkins. Sa mo shop online e breakfast. Sa le Perkins. Disi le tanga tau ke longa e lo foi fu na shop i meio aso Black Friday. Wala falo mai o tanga sa mo e shop i online i Black Friday. Wala manga yo. La più come mai perché la foi o perking e fai poi le palangi e fa palangi foi la longa mindset me ka shopping e o masani ai le mai le perking se tele tu per lantanga io tangata para perché io ole tulanga la ole mero sfia fai lo ona mai e malama le la fo ku le ma e kango e fai kau ko anga fai kau o ke vai ku lo ma ngai o kivi e kango lo a fa tau mai ari tan ko ku anga le mo ka ko va vai le ole ale umi o Black Friday e kasia raso e va vai le ke lo so se me e vave kasi le kaimi ole la ku uma ya fa ko singa me le kasi po le ale mai ko wifi mai e le au le ko sanga a nga fa ko singa mara kau ya ke oe e ke vai ke fa ka unga peiore lifetime peiore lifetime e ola ile mai ko wave da ole mela la te mana e fautua le mamalo ska ko ko o me umangala mai Black Friday pa wa ulonga ngai era songa wa le fa ka ula TV ke mi wa e mo flat screen TV o mai lo sorry e mongia ya aile worth the kausanga ko ke va ma ke na na wi la fo kalanga wacha ngai ere kai mi fa pe nga fa ko singa i se me fa pe sorry wa ki vile la ongo lima ingisi ongo lima ingisi a va ai le ma ngai ave ka ko le kikia e kango na tangalo tangata na ele se brand nga le nga eva ai e worth fa ku le alo mai le brand ke va ai mo nga brand alo fa kusa mai il size of the brand nga male me fai ale fa na lave ma sala uma la fa ka ulo smart TV nga ko lu masinga e pe ole mera ole atala le tava tua fa per fai ngola o shopping mo mole Black Friday I don't Black Friday mo fa ka wai
O au e lor Black Friday po le tau le lua le tonu. Kolu le aso are for Black Friday. Kua waru le whakau. Mafuanga la lea. O ke luaku yo. O le mea lenga fufusu ai ka ngaka la makanga. Na ua makanga e waku le lenga local return. We ma ua marikara. Ke le la Black Friday ngei. E ke laku ulanga e manga ai ke le whakau. Mani mele ke manga kuai. Wale mea moia. E ke luaku. O ova ma le fia fase lau tangata le whane o lole le mua ia oi. E ngā ngaura e ke alunu mele. E ke o aku oma. O la o experience na le mene nei. O ke ngofo le leia o whane pēre. O se Black Friday. Yoi. Ai ho lo ka ko no por fa. Kwa au savari vali lo fa lo longa po le pespai. Fa lo longa. Wa e ke o ku kaiminga male a mele Walmart. E ke o ku kaimiri menga ngai manga oi. La wala ku ko wa kan ngai maku ye ke oi. E la ku lo mai mai. Wa le ke lo me fa penga return. Masangi o le return foi langa mo wala TV vai kaiminga oficina. Ke la ku ko wa a savani mai los ka ma longa. Sa lo mal TV ko return. O fa ku lo that's mine. Ya, whakau mai loa. Le winga lo whamkalanga. Moe le leire whale. Ia, tausi lo soifua, le auanga i a veanga i mea ma mea. Vai ale le leiti le, vai you're just like vai. Sa o le leila, vai, mai tutusa o lua ma son to lua ia. Mai ia, o isi foi mea. Lona winga na, o le saunoanga lau sunga, a aru wharo loa ku whawhinge au la vea. Ne ai, wan e mano no leia, ia tinao tamatiri mea. E o aso la iti an mafana. E o ke ina ta fai makuringa i kong wharolo. Le o mino ta savali, o le matamata atu. Ai le se kupe, o le mea silinga leanga, o le alu le aso atoa, o matamata i olo ia ma loke aku oloa, loke aku lea ofu, para palai fu olo. Loke ale, ai le tarfia ngai martala tupe lai, pe o le mea na, o te matua o musu au te alu mao martinao tamiti e fai se whatau. O le whasao mai oe mama papaloloa ma whautuanga for your Helen. My bad habit is buying because I want to need it. I want it and not need it. Then siri in the klasa o le lei. Fai mai tu wala I kongol kolose leo whakakerola. Tangata tonu ala lea li tu le be ma ia fai a rengi me fa ngai ko morka nga sipi mere ngi ka ko kungua o ke longa e le ma fai foi nga missing alo o Helen i le fai le malo Helen o lu tetro nunga te le fai no le Black Friday le this year or not coronavirus au elo foi America te mine o mere ke le so le coronavirus o le whamao ni o tanga te tausia tu Lafo. Ia te ua ia. O le ala ua koe angai mai le, o le ua koe lockdown tātou, for sure. Ia. E ngā le popole le me e o so mai. E ngā le... Pe siri la o na, ma ia whakuanga Perkins. I le kena sau angale la ma ia la fai lungola online le fa luanga le fa lu mai purchase le nganga le avat purchase lungola online le credit card ia o fa la ka o tu le pe le ka credit card ia pe na tu fa sina ia Perkins o le ka ko pe yo ka ko wala le ha le Black Friday malo tu fa sina lo fiora ia ai o le tu langa e tato tala sua ma tato fe atai tu langa le ale me moia e a faina iso e fua ke le so e fua tangata America ingei au ke no fa longa ala Samoa faina iso e fua yo mena na ona tangata lanu manisi fo ye le tatu atu no wa faina ka lo fai in neia ke le lo po se papa falao po se computer na mai a wa faina so e fua ai la tatu pese pa no fo faina file mo e fo ne fiafi ai o tulanga na ia le leila o filifilinga ia filifili leile taimi alu taimi o mai fa tau ma vesinga na lua tu lola ia e lua ku sa o ka return na ku le make fina ngalo e ia so no ia wa lungo le Sano mai. Alo Pak. Ya, sano mai. Pas kaya mula bungo.
Maram ka ukure fifi. O meu Black Friday me penga ia. Ka ika tau sa mori ka kreo nga me ka Black Friday. E fai ka langa o mai mola ka me penga. Ko pai mola ska penga ka lo fai ka ke ua. Wale kemi ha penga ia kemi o ka mo fie me. Ma e pa ai la ko ia. Ia o rompo. Ya wale wa mai mawai wale wa lusi fu ngale le respect wale si lesi Mali. no wale pa ai fu ngale si lesi o pa ai ka mu fire me nga o yai a wa ngalo ai se fa o ya le mo fa la ko i fa mo le Mali. wale me e fa ka le me ko le pa fa ka la ngai ko ka ko ngi ya wo ka ko materialize fu ngai me ngi ke ngi wale ka ko pai fu ngale le fio ngale di mo lo fi ngalo mo ha ko au ai ka ko ha ko hai ya lo a manga ka termia ele ma vai chegar ma oi ma bo me ma oi ya a si ready la si ka ma langi ka ko me ngi fai ol me la ngai la fa ko na funga ka me ka fa fa mo la ngi si mo ko ai nga mo vai ko ai nga vai fa ngau yo ka ma ki nga ka nga la ya fa nga ta ku bus me ki oi la bunga e ko ver me mafa ya pa a fai no ngi me fa ka yo lang al fo ko na ko ye che ba ai ka ko ai ngam ka fa ngau al lofa o le lofa me bisi e ka bunga sa bo wa no ke fa ya ye ka o lunga me ko lofa o le lofa ka no sa mo ai fa ka ile ko nge bo ai ye Manuia lu ya mani prep ya ai mai ko la o sosana ko ia mo ko sosana ko nga ole ba aya nga ile mo kaya lu ma o nge ke mi ya lawa ka ko di mangi ke mi kaya la ko ye ole ye na tim kaya ke mi re ku o nge ko ke mi ko o la ko nga ola o ye ola ko ola o lo ko nga le fa ke kai le ko ola ko mo la tuma I live every day like it's my last day to live in this world there you go. You know, lang ha ikulep. Like the last you're gonna live. Appreciate me out there. If you make it to tomorrow, fear me Dios. Lo lava. So sanga lu pulang, mo lu pulang me pengen ya. Ya, fa tai so. Tai. Ya, kamu sing ta mo. Ya, okay. Pas foi. Pas foi. Ya fafta ya tu fa so mai se foi tamali o la tu no. Mana ia lana fautua ia o se tūlanga foi pena fautua mai foi tūlanga o le tātou prokalama ia o le langolango ina tātou prokalama ina ia ua nei mai mauna le soifua i mea o mea maua toe maua nei maua tae au ala mai maua le soifua ia e pe whalana fautua atu fafte tere sieta mali o le tunu i lana tualalo mai foi ia le ngata foi lea ia o se sao foi ia o sana maa foi e tongi le tātou prokalama ia awale le lengo sa molo au mawai i nei atu nuu tato te iai watu nuu nei ata ua to ina watu nuu Amerika ari o mantua tiro matua o le si sau nei e fatu le o lan whanau ia ta pena umaloro tato i Black Friday e fe metala lo matu yo ke le fifi ngā meo Black Friday ke fifi a ule White Sunday va de fi lo matua Black Friday yo e le mal na masi lo matua por le me ko Black Friday a fe melo fi a u le White Sunday ya e ke le me ai dai se lo matua i o to a tai na wa ma ia foi le fautuanga foi le sunga ia tu le pa ia io o ia le si ulangona so ona tatou ale influenza le ku ke ngofoi o pe o le culture ani tu ia le ngata fo i America ia o solo to ia nu malangi de me waso fa peni ia o palangi a manele le fo ke disimas ia fainanga shopping the very next day ia fu la ke lo ai e fai ia atalak mina ka ikar sa mo fa kai kai la tu nga uma kisi masim kwa tienda malaka o kwa le me se kupe ia e pe o culture ne a nie tu nu na tu masani ai e mangai fu
Le o ka fa masani. Mana ia le tatu pokalama o le fotuanga mo nisi o lo wa tatu lata ia so fia. Io ina ia tatu tausi pere saunga le mula o tele o le tatu watu no. Awane ia vea me e losi ai ma tatu mana na ai. Mana ia le se o koe ka koe fo ia me le lo ile mele na fotua mai hele na lo ulunga ono. Fa mai o langa bad habit. O le fa tau o le mea e le mana ai. Na watu le tu tono class a tono se lu ile. Na ile ai mastanga te le ma wen men nei. E li stanga tana fa tau. Lo wa manga o fa kau ai le o mana o mia. Se upu lata mai. Need. Ia ile se need. Ai wa fa tau. Anga mai le ku o le se kaimi. E ngalo i tanga tana men nei. E wa ke o velo lapis. Tongi lapis ile me. Pe ha o te mi o tapenanga. Ai mana ia tele la le. We ile talana o tato mta upu lea. Ina dia tato no fo utai foi. Ia ka ko ka alo le me wa tala fe nga ile fa pe foi la fu atu se manatu le me la tu te tate ia ta ua ia. Al tangata ia le tele na se le ia tele tama ainga le se bela fu anga ia me tate manna wai. Al ta o tala no ia ta ua wa tu le ta tu ona o tu langa i va ta ua. Ia e sa o la tala le ai o le tu langa na. Awana i a vela wo ngai te lua tua o ia tele na se leni ma ta maainga. Toso tu ima. Fa kusa ko i mata ua lea. O le piri kaki le so ako. Ale hem poka ta malo le. Afu o le lanu ale ta si rever e fu ai me fu io fainga fa la tatu atunu. Ele se me leanga le me fa samo. A wala nenya leanga. O le tamu fai o tangata e a foi tosso le mele ma ele so malosi ministrat o le stangata lo na faia me fu lo malosi ia ela tu lo mta io mta wale le o ia malosi da io tata um faia rich le a foi le malosi ango dat o nana le tu por fala la io fa pe io tau tava ma le ai o le fu tau ale le io le pe fala mele il Black Friday fa tu le o Black Friday ia tau se pokalama o po se mea o ngā tele fo ile pea tatou vava ai whalau tele fo ile mea. Ale whana vilave, ua apiu se tangata le mea. Pi ua se mea na sale lei, ai ua avema mea ua sa ole tala lisi lo matua. O le mea fo inga maria au ka wanga ianga le maa. Iwe, pe i whape nan wha ingo leo langa, moni ei la, o le ano tonu a mara whaafitauri. O le ola tusa. O le tangata. I o le tangata. Ta pisai o le tangata le mea manau iei. Pe o le mea na uso na au mai ei le whaitionga to tele a misi fu tupulanga i nina po. Wana tu Lafo i le upu i le anga whasamo. Le whai mai a papalo le akol ta ea. Sa. Ia. Tele udo la po le mele. Te longa o maafuana akol sauni mama papaloloa o le feita o le tūlanga o le tato Black Friday le utala no ina. E whaftai atu lewa maua atu lau fonga papaloa se tau se ki atu ia. Mea la iti whaftai tala. Le lava le longo mai. E o le mea le tupu. So lona winga o mea maafua mai. I to tonu ia tātou Ia. Ue, pe whanana o watu le maura e pe na whasiringia ia kopo. O wheo mai i taua. O mea kako, tisaya. So o tātou la, e whaia le whiriwhiringa e au aine ia whaina so e fuol tangata le mena. Io e. Ua pe no tala noa, o ngau, na a matalol mena Black Friday. O kere ianu na kuse lainga. Ia. A o whakarikari se tāle lima le wawea o wanu por wha. Kia waku. O kasela, ke lole me, koe fo i me lole tāwale mo i lole whane. Tāre tolu, por wha, koa wan. Kia waku kongua, o le mea nganga o ai le pepa wai whasala lau, mea lato pepa maa. O le mea kongua nganga o ai le pepa, o le mea kongua nganga koe fo i mei kanga kai koe wha fo i mai. O whakaua lo. O le sira mele le ele Black Friday. Tātou ia lewa, lewa fwenta ua Black Friday, te reo experiencing, nā lo wan watu a, whakaua. Awa ke mo o ke ren mele whatau. I had waku Black Friday le pole Walmart. Wa o pe no tala no te faita ua te leo mea. A kongu vai pangu wana ngangu mali lo se mea. A le fai ka ua ka ke malama mai. I had watu Black Friday wa umar Black Friday.
e te watu le mea na tau ngau fia le price walu sa lima se lau walu se lau lima sfulu na e fesiri la ia ke sia po tangata na po le mea o iai peni mea le stock al vanga nei po le mea ua uma a fai meiro ia te o le ya e le alu le il process le Black Friday ngai kangolo e purchase lo ke minga yeah purchase lo ile tau wale na Black Friday e la kai miri biki ka uma ia ke uma le mea ia te aula ia la la ele mo wanga kai minga ile merchandise le a la la we mo wanga kau e tangolo fa tau na o le mea mo ia la wo guarantee we mo wanga i le kau wanga pe la le pe dua va ya so fa tali ai a we mo waina i so ia te aula pe no tana no ia ke me ka ke pangu oi ai ka ko ke pangu le leifo i ka ke o ia e ka la e ta te o ia a fa inga o i ka ngaka ia la me ka ko le o ia ale fotuanga la mo tatou na nisio tatou o tatou atu no o lo no pia i nei ma lo ia i nei ia tau si le leile saonga le mu o e sila fia foi o le teimi tonu al Black Friday o le teimi na sili o na malulu e o le teimi nei wa matana ati na malulu a wale nau tele i le me mauaile i le me tau ngofi ia e nau lo malos e lo te tonu ngai le tutusa le Black Friday o ni tau sanga mawai o na o fa mai o te tonu fo i la to tele le au leo le fale ma le api mana i ravali le tali o tatu fautuanga a alu fo o wani ingalo ia le mas fo i mai ia le fulu lima me pena ia wa la tele le au lote o loa le la lote solo na le lote ai le fatau isa e poltulanga na pe no fautuatu sa mo i lau whafonga nei fiafi. E mana o mia tatou ngā lulu e whātas. O e sila fia fo le mea tumu e tangata. Ia, e ke ai e fo inga i ngā, ia, marisi mea, o le whai le 6 feet, le distance, ia kātou le ia, le vā. Ia, o le mea mo ia, ua tele ia mea o te alu ia i mo whāta, ua soli le vā lea. Ia, o tātou ai e na ia tātou wola, sangalemu ta usi pe ale tūlanga pe yo na whailo ma whailo wa o le foi la tātou oi o ila le mau aile i le mea lea pe a whapene whaile Black Friday lea i ma mara o mio kangaka wa e leila se mea la koe vai o le ongo la fuku ka ngā vai tangata longa winga la o e ongo yisi ono futu ongo fuku ongo fuku la longa lese omi Ioi a whapela mau ale omi i le mea longa inga wale usika ia fara o lole kulanga o lako wa ia o lako o fatanganga o tulanga pena i lako pela fai ia te au ia sa moa o le mafautuanga ma le sunga i le whaiwhi au ia le sunga i le au ia tule epa ma le tina ia le ngata fo i leo le au whainga luenga a le si ufonga le tai au fau if I were you stay home nofo le leilo fale alu lunga online ke mini ngai lawa maka nga issue me fa fo tangata le o Black Friday tonu fa o loa e ma fainga e purchasing ai lungo lenga lawa faina saonga le mu wingu sa i pu kofe ya awa vela fo se pankeke le sua maria tina i nga kaimi a le ke saonga le mu o e mar fa na ye o le mesili lenta mo faita to ia pe o le tau te fa nga ina le upu le quarantine tam fai e tau fiofi tangata i tono o fale mai. Le ala o toe lockdown tātou California. Aitea, o mea lawa ia. Mea lawa ia le usita ia o tu Lafo ia ma le te wina o le vā, o le isi tangata. Ia ma le mea le o le talanoa atu, le mānawa alesi, O ina le pe i tele i na pese e wha mai. A le ala wa e moi e whautuanga. Si le ale no forfale. Si le ale no forfale a fai atu ne fu i tātou o e whae tete. So le na tau whaua o le ngalo ato mea na whautuanga sa o ale. Tu e maua fo TV yo e. Ai a fai fai se senga o tau o mea ni. A te le ale le senga peru se fulu. Yo e. Ia le la na take a risk o le pepesi o le whaamai mo le. Ma na ia la si au talana. Se tu fai e la si u fa mone.
Ole fautuanga mo tātou ma as whamanatu whai ala si o whonga le tae o 4 Radio Samoa lana tautua mo e ma o ni tae o tautua tu iau lawa mo mota ia le ngata whai le tu sao tu lava I lau whaafonga Samoa le tae o le pa I ai o le dato nu o Samoa o lo alala ma papa au I tawha fia le nei lalulangi o le fautuanga si o whonga le tae o fau Samoa Black Friday la whareile ia lo whangia o le mato fautuanga ia e le whaiai na sina mātou o watu a se langona vai o le si ufonga awana I tātou awana I tātou o I le Black Friday lona winga le whamtalanga mātou te ala lo fatu ai a whaila wa oi fo I o tamama le tina ne e whape mai e le ia mo se whea wala vanga o le mātou whautuanga la alofa si ufonga le tai aufo ia awana I tātou o paule me whai ta usi le leile saonga le mu lau telo I tātou. A loa tātou ta usi le tātou saonga le mu I mea whapene I o mai ma me tutupu ma le tūlanga o le maliuma le oti. Ma kua sikala listo ina o tua siamu a tātou. Iwe. Al nasi na fautuanga nasi fautuanga mo I mai le siu fonga le tai au fōre ngate lea. O le aso whareile. Ele ngata I laso whareile le pa ua mea le Black Friday. Ia. Na ua ma pena o tala no, te la tulisi aso, o le kantini wa lisi vai aso. Al whamla ve o le inga lato o loa ia, a le kantini wa le tau lea. Ia. Ia te aula ia, so e wha pena, tātou tangata whai tau, na fo te lunga le online te lo taimi ma computer, e te malama ia I mea na luifo, ia wha saulo taimi, e le ngata I lea, wa le mea mo ia, po le alfai mai e se tu lo wa o mea nei o Black Friday po le alfai mai o lo tangata lotu I fea ia e ke lau vavale ia I oile le ngala yo marisi la mea la e laku ele lau vavale se tu lo fa Samoa la ele lau vale palangi ala e fa Samoa mai lau vavale yo ia o le lau vavale nga e le lo ila yo ga ku I Samoa e ka fo e ia wa ke ia ko fe me fa me Samoa awo wat fa ku or fe au awo ia wat fe au langa la ngala lau vavale yo ia e mau ai ka ko ia au fa kuanga ka usi le lo mamalu ia sa ui puki ma fanga le fale pangi keke mal steak mal peken ia nofo le fale o pela ko wal me moia o kanga ka uma ia fa ka wela ko bel Black Friday ko turn in ka return ala ko merchandise isa nga isi me ngi me ele high value anga mai se fa mata ai ema mai lo lofia ko la ko ale wefo nga me le ka uri ele a koska usanga ola ai va vai fa le ia o le value me na ia I lo le e va vai ia se asa ki va o ele va ngani ni pe Nike ka o fie da ngaso e ise vai ka makua kiva ele ka o fingi ka se mo wase ka se Nike pe se no se fulu le me ave se lalo ala ka o Nike o le value o Nike nga mai ai nga singa upu e fa pena ai ko e fa ko test ko pa le ngi le ia ia si me pe na o unga le tasi ang o alu le mea ele se senga pe le tau a tele alu na se senga fast food tala ele ia ke fica tunga ma le temile na usu le tai au ma te sila fia fo e pasta ia le we mo meu o ATM I banks ngi wa ye translations wa ye le fa Samoa ia we ia tu inga ATM fo ne ke la ku o mi aku la kaka ia pangi aku ka ke ar fa me yo le ATM ia na sanga momongo me ala ka tu le vanga le sa ku pe wa fa Samoa mai fa pena wa fa Samoa mai fa pena le ATM wa ele fa pe mai wa kasela que ia fa Samoa mo ATM so le se vai na sanga momongo mai ana nga iro o le sau ku peso le ia sanga ia manoka kirkiro ku le meu Samoa le kiu mai ku le ke ia la fo nga so nga ba ia ke ia mai wa le lo pola mo ku pu ala la wa ia ono tulanga ba venga fai mahali agora practice ma ia que le fotuanga Helen sa le Helen si vea pongo el meu return items ya le fe toi po le wrong items le advertise mai ia ma nei foi va vai to foi sa ai wa o meio items o okay lunga mai fai ana te return foi moni foi le
pe sau sa o ile mele tal no mai halen se matou a inga wa o kana mea e se ale mea o ka foi le leva ia e se le mea sa wa ia te lola o ko ki nga inga le ia ko per le item sa ko sen pe se me va penale tala no mai si ia helen a alo nga ono ia wo tu langa na fa pena ia te au ia pe sau le mea le fetau a la ia wa le ko return mai lau ko sa lo refund inga le mea le kule la inga li hel ai li foista ngaka pe kulei o ia le me mo ia le fa pe ka ko ka ko ri mo fa o le si me o fai ia payments ngia so cash app o le cell o le Venmo o te mana watu le so o la tu e le ma pilika ua so le ua Lafo le maku ainga, ua Venmo le maku ainga, le koru se laukana. Alu e se me ngaru e mea. Te se tangata na ave so le ke loanga lau. Na umalu ta whaatua ngā so le lo wita Fasi malonga tua. So le. Se mea Manua ka ika ka kire masangi ngā mea. O whaso le. O le winga e sa o laukana. Nanga tatu ofo i mea ia. Le ia tapo check o le numela pan tangata lai avi e. Wa fa lua ila le an se se matu ai ngan mena. O se se me Lafo ia le. Ian ko mainga nga mawala. I fai mai within 5 to 7 business days. E ko ma fainga ko ai pe ona I fautuanga ia. Mo tatou le masangi fai o mea I lungo o mea ia. Ia le leia te sila to lei Ioi. Pe fai la le. O Lafo ingo se lenga tina nei. Koe wawai auri ili leile ingoa le Lafo ai. Ma kua omi rola I o le pei tan. Me moni fa maoni tu langa le. Wai, o risi foi mea tātou ri lau sunga le. E tatou matala foi mene o tina. Wai le lo apos ka ngako lako ai ngā sana ngā I ele mea. Ia lai wha apea la se. Ia le lo posi tua ngā no lomata. E pe kau sao e ari au sunga sale. Well, ai fa pe o fa ruanga fa I longa winga. Ese tua ngano lo matua nga ruai ai fu ma o tua ngana I le me. O me fu ngi tina so le un kau fa vale ki isi kai mi vi mar si kau fa vale isi kai mi O le fa pe mai a Perkins I tu fa sina ki nganga le lo vole o overdraft. Ala ia sa o le ia tui. Ia nga. Ki nganga I lo o la o overdraft tu le se me ku sa lo ka kangi mai ia pairing ro ka mo le le ha o fai masini se o ko mo mongo me ia la ka tu de vanga le sa ku ai foi lá si filina ta to e tu mu lota ngata wa le va ai mai uma ka ngaka I le mele so mai a fa pelo sta ngata ta tu du le ku o le me mongi fa ko lu mo mongo fa ko mo slide nu mai anga kasia ika lua fa ali ko lu pala vale ia vai lai me ku kupu pe ala ko fai lau fa kau ma e ala po ke alu le Black Friday ele se me wala me nga mo ika slide fa lua ki nga fa mai decline ko slide fa ko lu la misa lo marka ngaka fai lo marka la ke ai ki fa ia ole ku le maru la ko o gi foi ka mari ko ka ko ia makala pe na tala no o le fautuanga al si fonga ta fo si ero malo lo pe a fa pe de tala fe ngai lo malosi ai o le me monia Kalo fa yo ai ma ngai nga a fai ai fa lo lo i fe tau I mo oi alu al ma fa kuanga ia ia sili lava ona malo lo awane I patui malo lo si al tangata tonu ana le fi we mo bongo ko le TM e kali mare TM e le ma fai le TM mo kala fa si ke le ka kala tui o me le TM e le ma fai ma ko nga kawi ke le ola la ke le ku pe ko wa ya pe tu langa na malo lava tui malo lava non sa lunga ta ko kala ma male o le tu langa la na ia o na se fa tu anga su fonga ta fo ia e valorosia ia o le fa lo fifina ngalo ne fia ia fai lava o le lava le me we ia e le lava ta tu puia I do tonga fitia ia ia fa pena no fa Manuia foi le tu ta lo fa pro toi pro sano ma futa mo ali sta pese mo le mo na ta o te fifie u por pese le ia sa matu fi na we foi manisi o tatu o
i upo le pese. Taimi o tātou tūra lata i le meo le soifua ma leo la whamangalo. A si ta whalongolongo la ia, la fui sau sila i lau sungari i whaiwhi au, i e martatu o mai. Pona tonu ar sa o le pese ne, ai usmai. Malo ulo to faangalo o ama ngama panu faatasina ya u anu salende alofa safaro ai lo uola o te ino ai Lenei pe afai hiwa ele langona ba iba sale masaninga ile miliona oh my love I ofu ita ile tashoina le a mama sayinga ayane waliwa le bayosina tutoma ita ilo ainga ai etuli ya ita a osa pailolu mana iyo ulima utifa mangalo malo ulo tofa angalo o ama mama panu fa atasina Salende alofa safano ai lo uola o te iro ai lenei pe afai hiwa ele langona naisa afinga isia Fanau ia puna pea le oli oli e o le fa ababau tu salamba po ame uma ua pe afai fo you salauta Usala tuai matai ai tonu mea uma ile sila fanga le matai o te fa malo malo ulo to fa angalo o ama mama panu fa atasina ya anu salende alofa so fano ai lo uola o te ino ai lenei pe afai hiwa
sina anu salende alofa so farai lo uola o te iro ai nenei pe afai wa e wale langona o te iro ai nenei pe afai wa ele langona Ya. Na yele si ufonga pe nda to falong long yai po le pese fo ni fiafi. Fe mai fa ma ngalo fa ngalo. Ya o langa lava yo tato o sa moa manisio lalo langi ato. E kako ke mga umier me ngir fa ma ngalo. Pe fo na tala no le pese fa ngalo fa ma ngalo. Lalo lalo ngangi tato mo le soi fonga tato te olai. E tato te fese e ta iar te lo taimi. Tato se sere te lo taimi. Ai mana umia tato fa ma ngalo ma fa ngalo. Ia te au ia pe yona tau fo le pese. Fe me manga ia fa o tau no la upulo fa ma ngalo. Wa le me monia. Ana no foi tu le la o pi ma le upulo fa ma ngalo ni tu le. Na le upulo fa ngalo e finga tak te na fai. Mani. Ia e finga tak te na fai le upulo fa ngalo wa atu sisitu. Anga e fa ngalo ki se mea. E ringa le ola kampiro lo mafofa. Mani. Aya e fa manga loa. Wa e fa manga loa tangata ilana mena fai. E moniala le te va vai tangata. Awa e le toi mana toi ina se meleanga te faia. Mo le tangata na te re wa e kusa fa fa al fa manga longa la tangata. O le kala kuspa ia. Yeah. A e fa manga loa tangata you will heal. Yeah. E fa malolo e. Lo no e fa malolo e lo wanganga. We le ko yese me fo le ko kinga ai. O nga we fa manga loa tangata. Ia te aula ia. Fa mangalo. Ia o le me so tangata e reo tangata umala mawhai an whai. Yeah. A o tangata te lelo na loto mo lona whatu. Nā te mawhai ana whai na mena ala ala winga lau whamtalanga. Tangata u whaatu ina le loto. Ia pe iona utala noa. E reo whapeo utala noa atu. Al me te ne mawhai na e wha mangalo. Al whautuanga al pese. Whautuanga al pese nei asu. Yeah. Tato maua nei loto wha mangalo. O ai la fo kulanga la kako wo el Black Friday. Yeah. Penga kulei o se isi ai yo on Black Friday. Le la on Black Friday. Ya o mo fa mangalo ngaka wa nga ka sel Black Friday tau sanga. Ya sau no. Ne mana ia ngala wa e mautun le vaenga le ole. Lenga e tau te fiu e su e tu spa ia le me ta o fai na al pau tanga te fai na ole tua Yesu. Fa mangalo ma fa ngalo. Au tatu le vai. E tau te wha mangalo e alu wha atasi ma le lofa. E a tātou lo le lofa. O ina la e ngalo ai a tātou tau te manatua pēa mea tutupu. Ai tau te le toe ita ai. E sia, ina wai a te oe mau le lofa. E le mwhaila, tau te manatua mea langa na mai e le atua le mawhauwhau. Na mai e le atua le whai ai tūlou. O le ngā ruenga le whai ai o le mawhauwhau. So e tau te manatua la mea naua ta ua. Tau te le mantua lo mea lana winga ua mate le whai ai tātou. Lana winga tau te manatua pēr mea. Ai a whai wai a tātou le alofa. O inala, tau te manatua. Ai tātou te le toi i tai mea na tutupu le soifua mareona. Ia. Tei, saloia, o le tūlanga na e peo le, o le upu le pese whaangalo, peo le, o le mea le pe e anga i le whaangalo lea lau sunga le, lau au. Le mau le tusi no Filipe tolu no fai pusuma le tolu. Le fai mai ai le tus pai mai paulo mai o te le manatu o maua. Ai paulo me tasi te au. Whaangalo ngalo me o tolu no winga. O le whaangalo tonu ana le mea le tanu no aia, lo no winga. Whaangalo le i lo wita. O ge e ko ika ngā mea, usai whaangalo ese lo wita. Wa ale mea ia, e manatu a tātou mea uma. La pole ale le lua fusu mal tangata sa fulu ono tausanga. E ke manga kua, ale mela le mana o ia, i le upu, i le pese le mana upu le tuspa ia. Whaangalo le mea e ika hai. Lono winga e te mana tua. Awe e le koe a vea o se mea ki anga sala i le lua vā. Ngā lua e whaamangalo. Al whaangalo na, ia. Alo wha mai le tua. Ia, whai mai ia Perkins.
e whaingo whia le wha mangalo, a le wha ngalo pe o se turi tatao. Tatao le manatu ai le wha mangalo, au wā, o le wha ngalo e au ngā, mata aua i leo langa o le tangata. Ola, i sa o le lei, ma nei o tele le, i le whina ngalo le, whionga i le tui wha sina, i le tūlanga o le tātou mta aupu, pēla na, o le wha ngalo, ia ma wha ngalo ni winga le anga. Awana i tu a vema me tātou tūtoi anga sala ai, o ma whai enda tātou le whai le wha mangalo, pe o le tūlanga. O le me tau atu tu loa mo le lofa. Le lofa, ia. E tau te le loa lofa. Tau te mana tuara mo tātou ita. Ia te oe ma u le lofa. E wha mea i oe se ua, ia te kere ko i kai mauma wata kain. Sa le, ia. Ia, malole, se fua, se pani am tonai, me malola wa fa malo se lau so via le tua. Wala malama whai uli tātou polo kalama le nei yaso. Ia o sa maa upu muli ma le sunga i le ao nei. Ia polo tātou ai ti, ia mala tina foi. O le tua ia soli. Ia lo mātou tautu atu lo tau. Maluma lo tau a fia. O le siu fonga le tai au 4 Radio Samoa. I le tala whatai o Long Beach. Ia manatua. O la unangal nei e aso uma. Mai le aso mafu a sa se pa ia risi aso sa. E alu pea tūlanga o le tātou pora kalama pe i ona iai. Al teimini nei, ia o le amatou malolo i le lofo le atua. Le mamalo le tātou watu nu, a mata mai lava i maunga te tele. Se i pa ia maunga iti, le ngata i leo le tātou whanau, ia ma le loa le tupulanga. Ia lofangia le atua, au auna le atua o lo tutui, i lea fata whaitaulanga, ma lea fata whaitaulanga, ia walta wasuina o le ipo le vai o le ola. Ia lofangia le atua, lo tau soifua, ia mamaoni au le lea, au fo nei e mo le wila sa ia awale soifua ma le ola i o tau tangata fautuanga al siufonga al tai au fau tātou wola fe tau sia i tūlanga o tūla fono pe ona tātou iai tau sir sanga le mūlau tele ai au mal tūlanga o le aso whawhetai a whai tātou tele wa ai rungo nei upenga ta whai langi ia wha manuia tele aso whawhetai a te o tau umalava mai le siufonga al tai au fau tātou wha manolosi awane tātou wha vai vai. Olo i le langi lava lo o taui. Ia alofangia le tua. Have a great day and God bless.
fe